Mising mo la siya. Si kosok la siya. Ito mo'y akulukimulan mo. Ito mo'y konkunasin mo. O magat pang na kaya pa orupe commission siya ngayon pa. Ilpangon ka na kaya ilpak na pa ilaupe ilmome. In this commission, you will fight. You will fight this battle without hatred. How can you love? How can you keep your disagreement with your enemy without this? Can resist without bitterness. Kon mo ni masing without hatred. Konti siyang amoy. Pamdal talam mo itong singe. Fino mo Christine. Katpangon mo tin na pesi. Katpangon mo tin na tulukila makatilara. Katpangon mo tin na tulukin niya mahal siya na siya mo. Kasa usmo ikamise. Katangan ni dakin. Da kung ko intilong na kaya kung pa mo tarments men may inte we mo siya. And second. Ars tuos such guys see. Ikalain si mamuli ka tekten ka nurik makin. Mo pangan makita magsabi tuvel. Katina makat in place ya mo lasha. Katina makat na no hindi ka dinagke. Katigan masay mo lasha fe. Mapang ka masipan na pa. God pang katigan masay mo lasha. Ki mapay ki kasan ka. Katigan ita kinan. Kung di masay mo lumakit place in san ka. Katigan ita. Amen. Kaya ko yung katigan ko niya masing. Ko hindi na po ila. Ano pa? Masimit. Ars may unche. Masimit. Ars may nakanrisis. Masimit kantala na. Kisap na papelang na shoot me. Papelang na shoot na zoom. Victory to show. Kay sipil mo kung kutang langan. Ito mo me. Your triumph should be without revenge. Kano pa? Kung ganti fact na to siya. Mungo man na ang nga pangimising kung telisam kung dalrangin chike. Fingkot ko ni some commission si makatorik na kaya nga. Supesi o ramuna siya misingya pa. Kinain ko nakalagya ka. Na finmasingan ko at miske. Kung findelisam. Sapta-sapta kaya buklan Genesis kaya vakil Joseph na. Ilorela kalagya mo me. Tinga pang imitelisang tahan mga flokin. Finga ngayon ramang dalman ka. Nga tun siya nga inawad ka. Mais como estou me singing, vou no seu me singing. Mais como acho que me singing. Mas como sai com fé, de que mais se como sai aqui onde eu aqui para mim, mas país. Então true, acho sino com me singing que comitê tão me singing. Acho mau ter que kan kita ngarang gastramo, kat dikun sila. Ash, sino kumising ka to rala, kat teta mo singi, kat kuidalo, aksagin ka at. Kakamission dari ashir, kung siya katran na shuki. May nagkaiwa, maliye masa, may talat, may tinasya kung kaya, may nga may weekend mo singi, ingkoy mo nga, tifusin lang mo singi, kitayin kayo nito na pa ikaw pa. Bangkot, kitayin ko yung wine of Christ. May fakat lang mising niya pa. Kitayin ko yung sumon kay Christ. Masunggi si meeting. Alam na nga. Nga fact kaya kishping nga sa nasyon. Pero nakiwukulo kaksa. Mga italapay yun na pa eh. Takasyon niya. Nakimula ko, nakikulansap ko. Masing ang effect na siya ng phone na. Ngalan na may kinapay. Ilura na naman faucet ng panakla ko. Kishupin masing eh. Shupin siya ang effect. Ang na siya kahit sinagawa kikaksak mo. May ito pinusi. Kat masay mo ba siya fit. Kat tapong letari kimakatang. At siya nga kikay sisun ta fagis, kaya nga palaking nito siya. Subesi or apa. Asung kita kayo ni siya nga may siya fakulo, may siya sa plan duyak na nga. Mabi ang masin mo siya ngayon.
Mabangon kayo na ng aba mo. Brother, umbintuyag, namanas, faggot Jesus. Pingkat pa spotlight ito. Kipel singay na yok magatash ka na. Na Elias ibang nakimul. Magatpang nagkiklensa, magatpang nakik. Pingkat paliyaya ko. Pingpangan mo di slaughter. Paurel, katikan kabagyan ng mga siya. Paurel, naman ingin nagatpindilige, kaya masayang mo mula siya. Kimakatil sin kimula siya. Even the keeps in your life. Pinag nakimuling nga mula siya. Dito rin makadit back, that scene of omission. Kanya pa me, katapos na mga ko na siya, kaya commission siya na na oro, masay mo mula siya. At kaya akuyikat, at kinganyikat kimakat, ilusin na kimula siya, masay. Nga siya na siya sa malan fong. Katiya na ilo fong. Uya kat fulo ko, ipsi pang na pe. Kat fulo ko sunan nga kiawan ko sa tuwa. Mudulaw luwang tayo. Alkus kang talito, may tingam tula nga, baba nga ula na paye, rang hakifak ko lumalap na kat mo, fulo ko sunan nga, nangansiyak sungkan kan kasya. Ngayon, usik ko sa mga kan natalik ki alkus. Is what to do ang talikta na, itkus lang malakos. Nangapalakin ko na paye, kaya mo mas yung mga takan na kimatawi, kaya kat finash, kaya akin sa mga ginyigat kaya, we're not gonna be quitters. Quitters pa. Di may matlera masin. Quitters pa. May magkamit. Matalan pong yung makamit. Sin of omission. Kanya pa. Makit pa na kaya. Katsak na tilera. Katsak at mawil ko yung mami. Makat. Ilaking suwi ko mawala siya mising. Anointing lal mising. Ingan sang kalan sa Portubela. Makit pa na kaya pangay. Nga fat na siya na pa. Fin kong pala kagupe. Kung may tao na pa na kumaskense. This is kahit sinagay mo. We have the artist task of all. Kung may uli mga sangay, kung may receipt mga sangay, kat na po isi kumita siya, may kumkankin ko. Kanmen konkin pa, revenge. Kanmen konkin pa, konflok sa kanmen pa me, kung may orin konflokin, may na kayo mamaya, pilit ko may na, hindi lang may katalokin mo. Mula mo singi, kataku yi pelo, katwena sol si mo singi. Sol singan pa me, ukuya kiklik singan, hindi siya rin mga nagimungo. Pensing na, tinasang kiplacing, Singay pa, in unwala pelo, in konflokan mamakat, ilora la pas ke mula siya, e mulan mo kusay, katagan ni Bakibet. Kalo na siya ko na pa ipungarame, nasa malang na yun, panglulan na, syokaya, awlo ka ti cash. Awya, awtolo mo, awtolo ka tsunan, yilo. Katyar floko sunan yung kiawan ko sa Dupesi mo orang ha. Ang lalait pong imasin nila. Asma kimungan mo ni kain attract ni kimungla siya. In kain na kaya kimungla siya. Katagan ni Vakin na. Nalila ya kaya panang ne. Nga palaging totoo na ito siya. Mana pala misingi. Nga tako. Nga pukuko na pa misingi kay in Christ Jesus. Ako yung kahit sinagogin tudang sinagan. Katang commission si Pangay. Katang na kimasing singi. Kahit sinagawa, true believers na gawa. Pinayin ko nito alamin. We have commission to fulfill. Na intended and continue as long as the Lord enabled you. When retire, kirik malangka. When staycation, kirik malangka. When there's a good thing the Lord na kimatulong nga pakinta ka. Power and days. Sino commission? Kanya pa nga. Kung deliver commission siya. Kung batok lang na sisko. O bangkot mo singin na kaya. Kung bakit kay Christ siya singin tayo bakit large. O kay mama arn in singin mo large. O bakit na mga bakpel.
Algo la peluno si ta sa mga phone, ngapansin mo. Basic God, insert mo na kimulo mo. Akin siya yung mulo mo, ako yung kimulo mo. Kung di masayang kima, kung di masayang mulo mo, kima katin shoot na. Kung check na masabing foundation siya, il pa mapahit siya, il pa Jesus. Pinumuna pela, masaki mapahit. Pinagulog na pela, masaki mapahit. Mende, para mo ito expect mo iban na God, kipel mo, hindi ka hindi God, kipel gulo. Paul in fact, ingan kalam na siya, ingan karam ingan tiki sino omission, ingan pa mame. My God, forget ang family scene with Christian Philippa. Ingan pa mo, my God. O may talan ko na pa ang family scene eh. Supese pa. Elde omin, elde commit sino omission. Kanya pa me. Shock lang na si Sken Malpang na kayo, ingan nakpalilakilan mo ito. God fin mo ito, makpalikilan mo ito, at yung lang silang God, we're quitters already. Paano nga? Ngayon dito siya, maximum weekend. Hindi siya two scaring weekend. Holy Spirit is one another, she's scaring weekend. Maximum pa, in Lord, say pa moment, the mystery is for that to indwell in you. Inanin kung kahit sinagay, power na. Anin kung kumito, reveal na siya na large kung panang me. Kumito na pay na me kung nakilam niya. Muna, paano nga mapang kung nakilam? Kung proclaim, kung nakilam niya. Kung delivin mo ito. Kaya sige pang mo ito. Fin mo ito mo. Fan mo ito. Pay nasa given yan. May kasi, fan mo ito. Ang abang ka. Wait, talik lang mga sinabi. May singay ba kaya nga isan ka nun ka kaya mo. Wang simit Isus le siyang ito. Namaksilan mo itsipangin. Aşkinen kundi na kimapay pala kilgin pulan revelation. Kati Isus sa siyang ito. Ito siya katurekat na katsiyang ito. Besi panaro kume siyang ito. Besi panaro kumette kanya kyalim ya kat kyalim ki mounsi makumpang na ke commission ya ki kumne pa kill feelings lungan ta ko kispen kumme kumte akalim ya mapai sing ke extend ma falling kan kyalim ke o kumte kon ki la pass ma kumde ma fall. That's sin of omission. Kat kami dito masin may Christian pause it kami masin sin of omission. Apa nang kod na po nam sing ikatangay. Opposition might sing good kipel singay. Ila killing me without a certain moment. Fight without hatred. Katangay in fact, I will fight without hatred. Should be back and go, I will fight without hatred. In Jesus' name. And I will receive without bitterness. Dali kain singay. Pa Tafong Lun, circle and metalan fong niya. Kung they resist without bitterness, but you resist with revenge. Kung kisikin kan flokin, faklan mo ito, kopenan man ka mo me, fal mo nginte mo le, circle. E nga fal na kime. Naro kikatagosh mo singin ko na kikat kay sinagaywa. Ala na privilege na yoksik na kan sober, kina in Christ, katagan ni back amen. Fight without hatred. When kung line mo ito, o kasharak si Pianjum, siya nga si Anjum, kaya mo ito ito, pang makakamit sino commission. Katarurik malang kata siya batukla character si, may uskat na kikainen na kaywang eh. Napanang me, pitseluliyak nga kumki. Katfakakas na katinak pa ikas. Na may singi kita ganing man ini no lan pela na pa kung dali revival man si kata sa Frankenstein na si Baptist Church. Yeah, Georgia. I'm Georgia. Auburn, Georgia. Il ta kakil man mo thousands ma with force. Masika keng na pa. Tawri tel siya na talaga water baptizer. Water baptizer man urikle. May love ko da water baptizer. Pangmay sikat ni Pensi nga mwinme. Tel fact, la Baptist ka Protestant ka
Pentecostal assembly, kagatoy na kind denomination, kipensi makakinak me, katita commission lash na yun. Katitituig mo yun. Commission siya nga, it's all about Christ Jesus. Katiganig ka na. Nag-fin that first commission siya nga, and then we commit the sin of omission. Kanya pa me. Katilak first siya makatitang gat na kaya. Kung na po, nagtingkan na reading Philippines up kasi, pastungol niya, ilakal niya, masungin na siya kahit sinagay wapa. Kung hindi sober for Christ, na mesi, katashkip. Kailangan ka nili. Nobody was born of covered. When na siya, ang lahat ng imasing eh. In fact, na pa yun siya kahit sinang, masipan na morela kung palay. Katangan niya, masipan na morela, ngay palay ka pa. Masipan, dito namin siya, mapay kung practice. Mapay siya, the truth makes a man of courage. Na mayroon may siya nito man. Il-deploy ko. I'll kill thee. I'll go find some alkaline malashkan. When kung sikiya kat kim kuy kilo mo, mulin lahat nito mo. Pangan may sinsing kaya. Kung sikiya kat, kanya pa may. Ngayon kila passing eh. Ngayon nakipensing eh. Ngayon, kanya pa may. Il-pang-pang. Seasonal. Il-pang-pang casual. Il-pang-pang mo. Pel na nga kiyan. Pel na mga siyang or. Pero kung tali eh. Ingay na lewan na si pel na kayo. Ngayon kan siya, kung siya na lang si Jesus, kung siya na kayo. Kung siya na lang si mapay singay. Kung siya na nga si mapay singay. Kung kumay nga, kung tel tala kumay, or pagkakan pala na pay na, pay mga kumaskil. Mapay singay kung mababatin si mga rakat na kayo. Ano siya? Orelay na kayo walong. Orelay na kayo walong. Mula la pel da len kuluk. Orelay pel na kayo walong. O na siya may kung fakin kung siya. Kung pagkamising kimuling ng luman. Pagkalal pong yung luman. Lang si luman na siya hindi Christ. Nakita mo it matik. Kung dal tala piya may siya ay mita. May ma kung fakin nising. May siya ay mita pa. May ma iltila o ramasing. Pino may Christian. Nalamig siya mising ko charm ke mising announcing the truth. God na po na pang mising na ke. Called to the heart and fast na singkay siya. Vindictive na skill. Finiuta ko tulan na lang kat ng siyong. Kung finiar, siya ko tang nakimula. At saka ni Sibili, ngayon mawin, siya ko tang nakimula. Victory. Amen. Pangin mo kung pang na kaya. Kung delta dami, pel na kayo nga kasikat na kipensing ikidevotion na. Pel na kayo mas katang na sinong kimuli mo kung mas kimisingin ngayon. Kumte, or katay na ma, inkan liya kumke, but Christ in you. Well, without vindictiveness, without revenge. Na pincheck na pinkat, or commission siya harsh na pa yung makatita na pala, katinin na tengkan patati na siya, katero, kung commit sin si mapang sin of omission. Min me, kalensak luman pa kumurik makin, insang me, karungin kung kimama kumete, makumme, ininanura kumtero, papang sin of omission. Mga kumita, kung dali kain siya ngayon, parang nga Trumpkin, musingin na kitipon siya, kain siya ngayon paurela, kung tapay ko. Nakain ka ni kung tapay ko mo, you will fight with bitterness. You will. Di kan tabong namasang eh. Pole la kang minsan, kaya mising tayo ka nila. Nakikadars kaya mising na long chat kayo na pa. Kasi ito ka ni read. Every niya, ito ka ni read. Kung siya kayo peke, kimata class kayo ko student sale mo, maximum payment na siya pa, tekon and waki kung kiklans up singin. Tuloy mag-charm kami singin mo, warning ka na commission siya magdaka na siya ngayon, fight without hatred, resist without bitterness, and victory without announcing so that you can revenge, you can stand in kanakalim ya kum na, ingin na kum follow.
ingin akum ko, ingin akum chewu, ingin akum misle, palagin mga pindakan ke mular ka chun, agat display at lu, panganan makacham ke masingi na kaigat, akes magandikat na ke, kudenti commit sin singay, kateto. When katfin misle ke ped singay, naikimay na ganyan kan kasher sukya na pa, kung fin misle, te misle, kung fin musle, ke ped singay, musle luman pa, kung fact, mo nakikamisyon mo. Anan musle singan pa, kung finte aktilim ni kat ke en makat el uskum na kyan. En tulong ngit malong may tagay mo. Ng fact spirit ko, siya nagimuluman, kung ni ko lang masya. Kung aktilim ni kat, pagka kyan, masimit, government. May yung fact nagkikapan. Makumtirate ko naman. May kumrakip lang sports. May kumrakip lang media. Kung sistet pelum ke social media, our cash. Kung sistet pelum, hindi Jesus, kung social media. Long silong na sila check na. Stilang formation yung check na ito. Masak ako, family. Masak limekos, religion. Masak on-course, business. Makikita sa pa may. May ngawin kla. Entertainment. Sports entertainment. Kikat we kain na yung phone na. Kumat ka na mikat. Forget kung we basket. Yak you. Na kumat ka na mikat. Forget kung we alusin na Pentecost. Kumat ka na mikat. Forget yung peace inside. Kad fin teori plus kaya ni kus na kan me pa malas na pamangan. Timalan kat pamakatra. Kan me pa me. Shida nga malum si Fen. Enye sige kat kilang sa mga singkat ke sports. Pangkat na kimangan na phone na kinang steward area si kus na inkan cash society and magatas ke mising. Pangipanglan kat na kimaulas. Pero kita ko soon, when simsingkan charm, nalong sinapay yung ako yung may na kayo. Masamal na yung charm lang kaya nakikita yung niya pa. Fingkong sunay ni Kus, nagimuluman. Kung bangon mo, alusin yung mga kumpanaraw, na lang silong. Stalik na kayo mamasyaitan yun. Kung wiyak yun. Kung we basketball, kung we mebe, katay na kan sports, may sad. Jesus sila siya, kung display, forget Jesus. May first na kimula, katay ni Baking na. Mga first kimula, pangay and magdasom na way, ingoy aktaling di. Kung siya, kung aktaling ni Jesus, kaya siya luman. Kaya business luman. Malong pamangay, kat pintabong na pangon mamalas, para kadaran na kilang sila siya. Amdal talaga may sikya, ito yun. Hindi talay po papalagin tatlugin niya mga kimula siya. Kaya kaya wala basta malan kung mga fansin. Supesi or a car. Ilorela, wangin naman ko siya. Nga na tuwas na pa asor na pa ikin ko siya. Kaya mga nagama si kaya cover niya kaya mga itkos mga wait na phone na. Nga asor na kayok na pa ikin. Tudang ini kaya nga kita ni graduation lang ko. Na-share na siya basta malan na. Usi ko na sikti revelation siya nito ko. Nga pero effect papa nga alam na kayo na paikin ko siya. Naman ko na pay may ko na siya. May ko siya. May kikay Simtan Islands ngayon na hon na. Kayo okay. Nga may ko na nga siyak sila. Napasya siya nito ko na singko na kalimbi. La. Papa lang para la. May to sublikian ko siya. Supesi. Oro. May ito somlikian ko siya. Ano ki may ito somlikian Israel? En Israel mong lawin kaya. Kalme pa. En ko siya yung kan mong le. Upelele. Kayo. Fininfo ka kayo. Kung dali ki papalang ron na sinin Israel.
Ilusa talaga ng Babylon, ka Persia, Assyria. Usa na kaya ngayon siya, in mo tuiwang lamang siya riktinan. Good news na share siya pa. Kaya pala kipel sa akin in Jesus. Kat pinarama ko na siya kipel sa ngayon. Iling si para wang lamang ko siya. In kaila mo nina. Ital totoo na kibay ngayon. Siya pas mong fok ngayon. Paurela, wang lamang ito. May kriwag sila kanan kay poko alaw piyang ito na masipapa lang ilo pa. Ilikis ng kanalating nga fanasin mo ito kayo ko siya mo singila pangit ikataya kaya and siya. Laus na mo ito likiyan ni Shred na Babylon in mo anwin kailanan in mo kanjim na kulokya kaya. Pa orela katsam rami sinye kilaus ka na Babylon no? Oraw ba kunuman way? May kangkun, may mista kipel singa tikas. Kung pinmait si matikas kipel singa. Kung kami sino omission. Pero kati siya na lang si kung, kati siya na play si kung, bam! Iltikan malang kung kimalan nga. Kung may kang testimony lang singa, lutu siya rin na kayo, kiplay sin sang kata siya. Kati iltikan malang kung kimalan nga. Makaw. Meron, matulog mga champion ngayon. Inkain, wang hatred lang. Kung tikoy nito, niki na kung project papelang ng kanikesan sila, hindi si nga po niya, hindi na. Nakita na po lang ang pakanan. Inkain na, inkain sikay lang siya. Hindi si kimongla ka nga siya na po niya, comfort lang ang pen. Don't rock that. Don't may click eh. Kung dali talay pang afram kinangay. Mafak min, kain mama ko tala kumi na tanaro. O kung di urelangan, pausod siyangin to na siyong, pausod kung masimame, urikla kung komisyon siya, wait na palaiksi. Na, kung siya na urela, kung may siyang dot siya. Hindi nga urela pa, nang may siyang dot siya. Win-win. Kung tira makumita, makumira. Lame, wo kung tira, kulu. Kulu kung tira, kulu kumara, kulu. Fin kumita la pangay makumira, kung temokle, you commit that sin of omission. Kumita la kulu ki kung tapo gospel sin ni sinwait, o kung siya nga, archmaster ni sinwait, o kung nafakin na gospel sin. O kumita na pala, arch and singet la, kumita la kung puto lagi, pero me. Una ngayon na sa plakain sang actually kita mamangat ko lang sin me muklen. Ang parang missing ikat na kayo ngay. Pangay mo siyam na siya. Kung pinlang supply, kuminatan dito masin me. Kadaroy kung na kung palay tawari. Na masigurala kung tipulay kan pa. Kung ka nga kakay stage powerela kat limited ke. Kat finsum cheated basket, cheated yakyu. O katakil kami Christ. Kaya ninrik malungan. Kumurik mo kumakilam yung ka. Kumurik mo kumakilam yung lang silang ka at kininrik maluman. Mga mga katarin na sport or even ministry. Kaya kung sum nag-mission, kumakilam yung ka at fakya. May kumag-testify yung ka. En naman kumaraan ko, mama kumtikay na rama kumentiskin, siyang nagkaya challenge kong siya na, kaya ka at pang kumnike. Kan makarangin kumniki, sino omission. Musingi yung takin charm musingi ngayon. May talad na kayo mapang with devotion natin. You're not a quitters. You are not one of them. Kipuklan revolution nila kilim ye. Lakat finang masimay sikan ni church kahit sinakawa. Kimapay pala kilim ye pa. Ilme. Pangikain yung may simay kubek yung naina yan. Kanya pa me. May talad yung lafakin Colin she was. Kung palaking si Uki she was sa kata siya. Kung tinausan na ganyan. Katsama liyok mo siyang naging sin of omission. Kumitan na pala may nanakuya. Kumitan na pala may kung nakan-fact. Kumitan na pala may kumitan na ra. Oh, mama. You know what? Sorry. Karangin ko ito. Muta na sa upe fact at kasan ka. Kung dali tala may singi. Pamay ito rin singi kay water peptides ang singi. Kada may water peptides le. Madalera pa may. Nga kakasigi, may singita man sil mo. May ito siya, nga kakasigi, nga sinsin, may ngayon orala yung masita.
Kung alam you will end up just like chameleon. I used to really think that chameleon is Jesus. Inkan mo. Now, through Revelation, just Saturday morning, iyak na kandila, chameleon is a politician Christian. Kalma pa me. Il faut no. Il faut no na kima sa tasagin mo me. Carefully, na kalma pa. Il compare kat na kikain mo't kuluklu. Judas pa siya mo ita. Nakimit matuya ko rebellion silang eh. Carefully la. Evaliyak la me. Kalma pa. In sa kaskilan tuya fact la mo me. Mapayin si pang. Instead of me, fact ang mo me. In neutral. Neutrality. En kung dalas ka ng phone na doon areas itkush ngayon. Kung vinte kaske, o kung siya nakalan sa pakat ni Mising, you commit that sin. We commit that sin of omission. When me, pati talayin na, to siya me, kalan sa to siya kasang, often makatin na tingkan me, akfash ki makatin fact. Nakikacham ki, to den sin. Maurela kacham ka mangya pa, kung vinki palay, kumin na kantufin mapay. May pasay kung ki mamapay yung shoot na siya. Katagani back, praise the Lord. Nasilbe back na yung kanchukya. May masay kung ki mamapay yung shoot na siya mo. Kanya pa. Fin mapay pa restore yung mulo mo. Or kanin man yung mulo mo. Saying, don't build your life on the blessings of God. Don't build upon that. Masif pang na makatpang kinankan masay kayo pa me. As may kanya siya ba? May siwan nagdem siya ba? Mapaising pa Christ Jesus. Mapaising pa Christ Jesus. Even fin build upon fishing. Kad fin build upon fishing, kad tita lang may fishing siya directly ka na kaya. Kaya me, we will just fall in love with the dreams and with all the visions makadit siya. Napanang me, we committed sin without knowing it. Naliye, nakako, may tagay wag kayo mising eh. Bakit pang nakikitengkan niye? Patay Clark King to them sin tengkan fact that we are called to the hardest task of all. As a believer, fight without hatred. How do you fight the fight in this life? Kung marami ka masing-singin, how do you resist? Only on one way, resist without bitterness. Para kalakat me, hindi talame, para lamang me, bitterness or kung sang, bitterness or kung commit sin of omission, kanya pa me, bitterness or kung itala pal ka norela masing-intisiga o kung fulay lang, when me, you keep silent. Be cautious. Karang tarang. Mitala pa, karo masanda relationships yun eh. Kung meron pa ng faucet, naging kape mo, may tingatansin mo me. Pwede yung apeptay sa tachok. Nga mo sana lang sa vacancy mo ito. Lain na tenora. Ngayon kan kya ka syuki. Kanan kya sepa. Be cautious. I have to be very cautious in delivering the word. No. Pangan, may sipang-pang, may sanging tot, may sisiyang imbit. Naki. Ipangon yung God na pay na kayo. Nga pan na pay. The truth will make a man and a woman of courage. Na kung one polite mo, kumishita lang na hostel singay, kumishita lang na urikma singay. Even kung may pang na moment, or ang ganda na padok, brother shoe, ang padok na pay sports, tapos tumalanin mo, kailangan kang siya mo, may sita kang gamit na siya. Kat kayo, ang ginamtan diye, pagka non-cof ka, pero fancy mo, kita nusta, boxing na yung uriko siya. Mata corrective ministry. Mata, kamay kayo nila alang-talang eh. Kaya boxing nusta sports eh. Kanya pa, kaya disiplina talikan kan siya na liyan na, singa ko, without abusing it, and without may akulukin mo lang may say. Discipline-minded ba mo may, isang panan may, a person with a sound mind. Ito ka kalam ki may spirit of love and power in lashing him. Nang afat na kimasang even sport, brother Shukin afat na. May urik kishida lang. Kada kalam yung kat pagkakiyan na. Rakita ko kintudan singay. Inakigat ka isinagaywa. Karang gat ni Revelation sa talong siya. Fosalkur. Kidentaran na pay ka. Pangipel may ito na sila. Don't be neutral in this hour. Neutral means you're making a quiet decision. Meaning, whatever. Pinfagkat lang mo ito yung baptized.
Infected mo pang America. Fact. Na kung finwait si masaya ni Misingi. Bitterness mo, pasang akalimila kung kill. Hatred mo, para kalimla, asma kung harpuri, matifali. Para ka siyang Misingi. This is the artist's task. Fight without hatred. Resist without bitterness. Asma kung siya na nanon ka ni Misingi. Asma kung siya na siya kumin na kantalay kung minapay na siya. Ako maklasap lang ako na, nalihin mo yung sikadetsi. You're committing sin of omission. We're committing it. We're trying to get around it. Instead of katlong, no, I don't think it's a spirit. It's the Spirit of God. Pa-orela, katsalong kasimisingi, nag-mama Holy Spirit na kalamiye, nag-maula siyang singi. Parang may taga-umawi, tagay ni kailan simusing, ginaganda ka ni ligay. Kata ni reading Revelation. Sa palong si po siya. Algo, if in art kata ni read. Mapaisip hangin. Kaya po kitwag-amen. Basta iten. Kasi nga tagang kitwag-amen. Amen. Upele par sila ligan din basta Frankie, basta Malanel. Nga to pa kitwag-amen. Nga nga siya na sa pa. Amen. O mamay amen, amen peke. Ilan na. Katang ni Santi basta ng Jesus. Masap na feeling simsingin. Jesus in, come in. Il didn't commit gospel singing advertising company si HNCC. Para basta mga lang nagkakisyan niya. Hindi dala para katisip mo itong likey. Makatarong singing. Advertisement si Panginoon. That's not who we are. Musing din kwento na pa if God didn't assign the gospel to an advertising agency, Melora, he commissioned the disciple, malba mo me. Commission siya ngayon, siya na this commission, malba kipuklan me ito, tungulay ko, singal niya lungule. Commission siya ngayon, it still stand up until now. In your life today, magandang kaniya pa. Is it a commission? Is your life a commission? Or omission? Is your life? Kahit pa kumita na pailay, tiyangan akong naroon na. Kahit pa hindi na kantilukin niya kung muna. How many years may tigip takle? Pinagkamisinig ka na pa may sumoro, mukli. Name, kataro na kataro. Parang kisin siya Clark Judang Singapore. Maulo man ang commission niya kiko, maulo man illumission. Kumita la kumera, kumdero. Na kumita la kumetero, o kumero. Kain mo pagkasingan, ilmo, omission siya ko ilmo commission niya kisidar, kain mo pa me. Ilte na ikla ni mising. If you run your life, if you run your church, if you run your religion, if you run your business, if you run sports as if it's yours, kanya pa, ulo man omission siya. Fail na kung feel like doing, makatil ka ko kumaro. Parang ka pa na siya kim dahi ka. Kalensap siya ka kim singing ngayon. There is no retirement, there is no expiration, and there is no staycation. Kanya pa, kung di kayo matanalo, mawawang na mga kumaro. Kahit si church na kayo, ikot na ko, misingi, inkan niya, sige misingi, ang alam si, akayigat na paigat. Alam na, yok na church misingi. Jesus said, well, na nakalam na pay, that it's really impossible to be neutral. Kipel singi. Kung finwi na halo, ni kipel singi, o kung fulay na may tikas na para, mana kayo, hindi talaga may gat kumida,
Nakamit sino omission. Minme, ito lang ng kanakalan sa pagkat. Ito lang ng kan sa kakasya masi. Ito lang kan tilugin niya masi. Anan kan pili kaya siya in fact na siya. Hindi tala si pela ka lelay la let yung lang effect inakayiga. Si pela ka lelay la insun kong masi. Kon mo si pela liya hindi baga ng siya mo. Masilum totolet silum ulit siluman ilsod pelan ka din siya healing na kimulong. Ang panangmit na kayo Marsh kay Lindsay singing it's not. It's not, and it will never be about us. Tama si Piang, ang lahat po na po ay wangan si Sumdan. Wangan si Sumdan siyang isus na siyang ito. Fansin si mo ito, kung di na siyang ito. Fansin si mo ito, kung di isus na siyang ito. So nobody here, I would say this, nobody was born a coward. Never. But you make yourself a coward because you commit the sin of omission. You know that you have to do it. You know that you have to tell them. But in yourself, you remain silent and saying that, be cautious. Don't rock the boat. Don't keep them now. It's not the time. There is no good time on this earth and there is no bad time with God. Katangin back, amen. Nakain pa siya ma-accolade niya. In fact mo, ngefekto pa ng guluk na, ngefekto pa ng force. Hindi mo long gan sila. Ngefekto pa ng me. Awan sila ba sa malang? Masing na pong lahat. Panginoon sila Jesus. Even in government. Where are you? In this time. May boom na ke. Naibang government na ke. If that's one of the spheres that shapes society in our Kosrae community, what are you doing in this hour for that? Maybe shuke, remaining silent means you say, no, don't send me. And yet you are commissioned. So ask yourself, is your life commission or is your life omission? So when it sees you dancing, none of you, and I believe that, agree as a couple, no. You tell them the truth. You build your life in the truth. Not what the truth bring in your life. Even blessing. Even the calling in your life. It's not forward and say, when they call Lord, Lord, we're doing all this in your name. We cast out devils and all the demons in Kosrae and put them in others. We sing it. We sing sick na pa na guys na kayo in this hour. Stand up on the truth. Voice out. Speak out the truth in this hour. And this is what's needed in this hour. It's about Jesus. It's not about Koshan. It's about Jesus. It's not about us. It's about Him, for He is the only one that can bring deliverance, restoration to our people, to our society, to our nation. Wangin Mayrel, avansid malan ta sa malan kung amo. Kumliki, upegren kan yung shaman ke, lan congressman Kosrae ngay. Kumtigay na nawis ke. Manigin na siya sumdalis, take cash. You're getting some funds, congregational funds from your congressman, and yet you keep your mouth shut. Kundi akalam nyo na siya dagay. What is your part? Kung pintitu ke mapa, you will fall for all kinds of lies in this hour. Napanang missing offense in Pastor Malan, kumito lai po, papalang in Rela Pena, in the Lifujash Kanis morning, Kansangaro project na gawalo mo, ilmame, ilpulay la mwinme, ilkakalim ye, ilpyromana ko na shum, mama ko me mukle ngay, in kan chukla, tako yeme. Mayor, may singa ka na ramala ram singa, maki masipan, because it's Jesus. Power of a kogi bensin. Power of the sham denomination, mindset. Mindset man may musingin kan pangon mo pa kada. Will never. What takes us most of the way in our life
will never take us all the way into our destiny. But Christ Jesus, kimulan guys sinagay mo. Parang kung finger or mayok mo singi, kung nagmulo man rin Jesus, lack elements. And then coming to the end of our devotion, question, is your life commission or omission? Where are you in this hour? Is there something in your life? Is there something around your life? In the spheres, the seven spheres mag-charm kaya makumtikas kaya. Kung fulila na kain man ko waliya, kung fulila na kain man ko long yak kaya misingi. Misingi. Alad na paila. There's so many of our people, our leaders, to become religious politicians. Dahil rin maging kat na paila kimasing abay na keme long sinaldan kan kapel. God, we put our trust in God. In this hour. Kung dali tayo mo kan buong God, paye. Siliam dan buong God ki 2020 nimsing. Pile up the only thing that makes you special in this hour. Kaya mo kumarch ka bising pa. Mas di maurela pa me. Mas ifan it's the Spirit of God. Lero kung siliam man kayo. Lero kung mali judgment lo mo. Decision lo mo. It'll be different than the rest of the folks around you. Why? It's because of the Spirit of truth. Spirit of God. The Lord came on kay sinagami sing. Kung lalay mo ginapaye. Kung mingano na paye. Kung siya na lang si Jesus. Kung siya na back Jesus, si may nagaywa. Yeah. Jesus. He didn't assign an advertising agency to preach this gospel. But he commissioned them, and now it's on us now. Then consume again into all the worlds. And so the consume ni Kosrae. May Kosrae na kayo is gospel thing kami singi. May nag-Kosrae na yun, you know? Anong tanan? Amen. Whatever, Lord. We just hope that you take us away from that. We pray for rapture, please, Lord. It's not about that. We still have 100 years to do this. Fellas, they plan to live another 100 years. We should have the kind of mindset to live 100 years. With Christ Jesus. So we're going to go out today. We're going to fight without hatred. Resist without bitterness. And when you get the crown and place for what you put your life on, it's going to be a victory without revenge. Listen, wait na kayo. Parang may, eliyak na pa Jesus kimulo mo. Umlang sinliyak Jesus kimulo mo. Umlang sin na pa yun. Kosrae will be saved. Kosrae, sleeping lady, will be resurrected. Kosrae, sleeping lady, lebang resurrection lady. And church will come back. Dahil ko na ikan na down na pa yun. Aba nang wait na kayo mag-ipeg sa ngayon, preach Christ. Okay, from Jesus. Jesus pa in kene. Kwaye? Oh, Lord God. Please see you, back. God bless you. God bless you. Stay placed, stay connected. Praise God. Music. Katlong siya makulogi. Along siya kingat yun siya ngayon. Kakulon siya may nagawa. Kikat kain. Kat kain na aksya pila. Devotion lang siya ngayon. Okay. Kikat na isang pala musical. Enye makaisiyas ke. Gina. Ano yung kachikit na? Yes, teacher. Pangay may kachikit na. Ngali ikaisi. Kung maturik masipayi. Your commission. That's your sphere of influence. Confess na sinwait na kayo. Not just by word. O kanakila mi Jesus kay mga katfagan.
Ele siya ngayong gana. Ele siya kaya God work. Siya arash work mala. Siya arash ko tayo na mala. Brother Sir, kumbaw sports. Jesus na siya. Jesus na kalam gansing. Pasya siya kalam na pa eh. Kung finshidal sport, may nashidal. Kung may nakantuwi, may one kalmi eh. Masipan na you're out there in the field. It's Christ Jesus. And there's a way. Inka na kalam eh. Siya rin business ngayon. Siya run business ngayon. Ryan in our business sila again. That's another mountain that we need to climb. And then natin can do pa. And akalam na pa Jesus ke business pa. Ashmait lang siya business. Tasamalan in lang siya. Kaya mapong na rin. Pero may mana pa, this is serious. If you want to do that, connect that business with the source. When was that? Tuesday? Ngayon, Pastor Frankie. Ngayon kat sum nag-save with na Pastor Given. Wednesday. The whole shopping center, whole Safeway store. Kanda way, Lane said, udel ka kinakain, urik makin. Yokliki managaw, it's 48,000 square feet. Namuit si makarin nga nga panglon, kilain siya, ilmataw na ludo, nga panglon na siyang sikla, kumasya, nga mo, nga askona, nga matakona, na mo, nga isyunan ke in like 40 minutes, I will be in Kona. Nasika ke nga fact na siya na, silang sa business scale. This is the time. This is the moment. As long as you can connect your business, sports, media, entertainment, relation, business, really, family, government, connect them to the source na mo kumediyan na pay. Kaya basta mo in fact lang ngayon. Man na pay, call na pro, let's pray over it. Pray for business. Business mountain lang kayo nakaya mo yun. Kadil na pay, kumbes, Sister JP. Siyempre, may nagawa. Call mo po, pray again. Pray again, JP, pray again, basta malan. Call mo, may nagawa ke. May nanak ke. When pinbabi lang in fact, ke. It's the word of God. Papa. Hindi kan dabong nababatain in Jesus. God call it like chocolate pasamalang gibensin eh. Gain in Jesus, Papa God pray. The mountain business, Lord God. We sing it, Papa God sang na sin. As His source, Lord God, nagimolala. Lain ko na version mo, sing it, Papa. Ikisa. Siya nga boss, Papa, we sing it. Kung pinigisa siya nga, no one can shut it, Lord God. We sing it, Papa, God found favor. God found source from na kayo can release. Resource na kayo mulat. Nag-business malaroni. Main kan exalt kayo. Main kan advance kingdom po, Papa. King in Jesus, I did Sister Savior. Papa, God found Polokia, resurrection. Panmongin kan po na kayo mulat. King in Jesus Christ, Son. It's Shika, King in Jesus. When the exalt you come, did I tell you come? Did I tell you? Wala na lang na. Kumpa source sinanda. Kumba source ng Papa. Italoy kumagiban na. La kumba dorela Papa. Panang musingi. Kat united kime. Pero yung mga kipensi ngay. Inconception. Have your way in their life, Lord God. Dako siya'y luminganda ko. Orek mo na kimolan tala na ki. Business na kayo mamadera. Ikes sa mga matala Papa. At kailan niyo kum na Papa. You will give them the power. Naki-wealth na kayo Papa. For it's you, Lord. It's you, Lord. Katuwek na wala kong inabay. Katuwek na resources. But we look to you as the source, Lord God. The way, the truth, and the life, Lord God. May usi man na kayo. Nagkikamisyon siya nga Papa. Ingan siya kayo in Jesus. Oh, Lord God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Oh. In Jesus. Get it, boss. Resource boss.
Babylon Kesa, Sita Samalon, Sister JB, isang na may nagawa. We are all stewards. You don't own anything. It's God. God is the owner. Na parang mising eh. May mas ka ngayon, manapay na ikek na. Parang abad na simda sa malan na. Masiro, Babylon kalye pa na itikek ang may naikainin pa, usyo na siyo mo. Parang, seek kainin Jesus will come after you. Ito ka upay kung nakimano kayo wa, when models na art luman, man naking kanya fancy, inkan mo na lang mo. Mga pangit pa siya. Cash la, in mo na. Katagal ba? Siya ba papanlo? Isang, fin kung running business, dapat kita running for him. May tudi ka tayo naman. Kung finutay la, power la, kung maliyin na pa ito ila, kung di ka gusto. Kung di ka, it's I-checking God in His way for that business. He is the owner, and He is the source. Lang ko ni siya resource sa iwa pa na, nag-imulong ka lang kayo, sikya, man-advance sa kingdom lang ka, may false ito ka lang kayo. May post na kayo. Kat lang siya sports. Sports na siya. What about boxing? Hindi ko siya yung na boxing. Mapagkasing, namupan na. Matayin boxer siya. Oh. Tama na kayo for the glory of God. Praises Jesus. Kala kung bakulan siya na ba eh. That's a sign of surrender, Lord. We leave your name. We praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Glory to God. We exalt you, Lord. We magnify your name. You deserve it. You deserve it. That is true. Hallelujah. We praise you. We say, this beauty unto you, Lord. Worship the Lord. When the Sanggulo, Sanggapsa, just love Him. Just love Him. Working on everything and everyone else but you and the Lord, and praise Him and sing a song to the Lord. Hallelujah. We praise you, Lord, and Savior you are. Lord Jesus. You are Lord.
Oh Lord, you. Oh Lord, oh Lord. It's all praise Him. Praise the name of the Lord. Sing to Him. Be exalted. Be exalted, Lord. Yes, but true.
accord kan kaksigin kan fakulo na siya kaya mawala na best malaron siya belang na kayo kilding ngayon taligod madatilis din silongan yung ngayon taligod pao de fdoler yung kong syok kong yagi belgit patatin din bel long kalay nga pao din lang mawigon lain na kayo yung mana kayo yung nagat-fashion hallelujah hallelujah thank you Jesus hallelujah oh Lord hallelujah nagkaksagi ko ba mag-ipensin mo kiwala na lang na siya kung suga ni kilong sa loob at palaging ko na doon siya yung kong sinaring ko doon siya binagaling sa asa siya kiwamakilay mi siya o klinalan mo na kayo mga kibensin ba guys, si Putera ka unya kuya, Lord God, ikimulan guys sila kayo. Keep these songs guys sila kayo. Places of Lord God. Hallelujah. Favor Lord lagi guys sila kayo, Lord God. Iko'y remind ikot na pay na kung kung kaklas, kung baba na kung provide Lord. Imana kayo financially, physically, spiritually. Lord God. Kakset na gawa mga events nila. Kung makipon na pala na sila siya. Kat kole na siya, kat madala na siya, kat mula na siya. Siya o kaya na hindi akalabiya, ikaw na akalabiya. Ikaw na akalabiya sa defense. Minfero na po na ikaw na akalabiya. Ito, napay kung kat mo siya, kung kat po siya. Kung baba naman siya, Lord God. Hallelujah. Magsuot ka sa mga maraming events. Boom kayo po na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus Christ, the King of all. Hallelujah. Glory. Sagay ka sa mga events nila. Mawigom, katagay ng events nila. Ganakulat niya ka. Bakulo na siya, wala na lang. Show, Lord, the power of Lord. When I cross back in Lord, the days is already, the weeks is already, like you want to do it. Kailang mo, hindi ko. Sino siya? Mo siya mga tuloy mong events ko. Kung mahal ka na lang ko lang siya. Kaya ka tsukulo lang sa events ko. Kaya lang mo. Kaya lang kumash. Mark your moment on the end of what back away from Manu on the road, down the door, Lord God. Lift your hand. When you sleep now, Lord God. Oh Lord. Hallelujah. Sing it to the Lord. Sing it with love. Sing it with understanding. Sing it with your heart. All the Lord, not wrong. Hallelujah. It's above all others. King above all kings. Every burden. Sing it to the Lord. Sing it with one accord. He's big. The reigns above all others. Jesus Christ, the King of all. King of all na kayo wasap na siya diversity. Kaksa konon. Kaya betigin na katuganan siya kay Elita Dari ninonon. Betigin na ako bigas sa well on your back na tayo naman. Elita Dari lamin ang king. Ilang kalibigyan niya sa Dari. Ilang kalibigyan niya promises na. Mabubak sila naging promises na siya. Promises magkawal na po eh. Foundation na naging mulak ko. Ito ang kabagay. Oh Lord. Let all of eager because
umbrella, to kung ikaw nasa kibula, nakari bumbe, ginagawa nito, ikaw na basla yung ito, ginagawa nito na ba yung suko, impel na kayo, ikaw na kulit yung regardless of Satan's kibula, kumura ma-wall na pwestas, kumura ma-mushkat pwestas kibula, ikaw remind you, Lord God, na pa yung sisiyayo, kung katong siya fan na, matagamisik isipin kuluplas, bela sini. Leila kaksan na kayo, ikaw na ikaw in fact, ikaw na kilimila pa yung kung katong siya. Kung pamisik yan. Namoyin pa ng Leila kita kaksakin ko, Leila kaksak na, Leila oilers kibensin eh. Ikaw in fact na pa yung siya. Ikaw nito, ikaw vlogan na siya, kaksak na kayo, gulong na kayo. Ito ala wengin siya, biligat ko na out love yung katong siya. Hallelujah. Oh. Church, let's sing it to the Lord. Mememon, hallelujah. Mememon. Bitigil. Aquela imensiyo, kolak po, kolak pa siya. Saan kaksak na kayo na siya? Sing it. Saan na sila po na mag-back sila. Malilito hindi ako. Mintigin ako may back lang. Mintigin ako may kaksa. Ilito. So ngayon lagi bensing ako may gwanak yung imin. Back kulo na siya. Running siya. El borobo. We siya lang pingamali. One more time. Uyak yapacağım gibi ettiği İnkan akılım yaşıyla Awesome. Hallelujah. Hallelujah. When El Matal. El Matal. Oh Lord. Lord God, oh God, oh God, Mata, God. Go back, Matal. Pumadal na ba yun, Lord? Kulo na siya. Kulo, kaya kumara lagi na yun, pumadal na yun, Lord. Lord God. Church, kanta ka yun.
Ingani niya bakulo. Ingan nagtabay kibesingin bakulo na sin. Akal mi na pain matal. Ingan ko mi na ikan matal na yung matal be. Bel na kaywa. Saan na ba nakaksak kibesingin? Sing it to the Lord. Yes. Hallelujah. Sing it with your heart. Sing it with understanding. Katayin yun. Katayin i-backlat. Katayin i-proclaim. I-declare. Nabayan ka si Malunasin. Nabayan matal. As long as you ako. Yung forgiveness na nasi. Bel na kayo. Later na kayo. Sa ahas of His God. Hindi na kayo talagigat kirs pero yung malan. Hindi kayo titigat kilok silan. Sing it together, church. We want to guard katagin ibang katagin yun. Monasing Bijalim Jesus. Sana kayo ay ko ay nakilim yung kibensige. Lanisia El Borogo may siyak na pinganali. Praise the Lord. Saji basang na Jesus ke belsene. Welcome with nagaywa. See some familiar faces. Welcome na si Sky si nagaywa. God bless. Pain with Jesus kuman. Welcome ya with Jesus kuman. Bless ya with Jesus kuman. Bilo na singkat ke mulong. Bilo na singkat ke mulan with nagaywa. Hallelujah. Si saji basang Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kita siapa kaksa kibel singe. Tahu lah wina rela offering lah kibel singe pe. Siapa nak welcome you in naga. Welcome you online viewers. Finde kum dengan liya. Tahu lah kum at least kum bukan long. So welcome. Welcome online viewers. Kalau nak zoom kiar selum ingin nak kaya got pe. Ingin we better kaya ni kaksa kin kat. Ito na pa ila. Kat kaksa na sin mayat kat kaksa kin God. Amen.
So glory na sing God. Glory na kayo mga gibel singe. O yan na si mga toro gibel singe o. Lain na kayo, bel na kayo katita na po yan na kimo devotion akilim na kati ro na sin moy. Kati ro in going kita nis glory o kita going sang glory na sing God. Amen. So mula kung sing pangan mafalin ko na reko. Pangan mafal kita mula rin may glorify God mula sing. Amen. Amen. Praise the Lord. Music. Praise God. Kat ko yakla luga unin praise on. Maslo nun si Ovo katawa mama delita nun na luga nga siya. Sila na luga. Welcome. Kung tunin mainland, and I see mainland. Welcome. Kung tunin Honolulu, welcome. Kosrae, welcome. Fingafak, welcome. Nakatsang si Pastor Ladal. Kosrae, welcome. Guam, welcome. Din acho que vai rolar daí, mano. Filmam só é com fé. Sanji bahasa Jesus. Mutalang ngayon ba, ngayon na siske ba, liya may tisis kumahan ba. Mutalang ngayon maliya ya, batle. Ragom liya katamaki, si ba. Atar gila na siyong ke, mukal gila na siyong ngayon. Praise the Lord. Kuminlong si Tuyak Sugoso. Isa, freestyle. Kaksan na loman, kumpin pass, kumkik, kumsasa, ishesh. Oh yes! Sangsi basa lagi.
Mình ca cái gì có gì người mình có đi đời ca cái gì play gì cô. Cái bé chỉ là một người mình sound of on na 100%. Nói là cái số bao when you fun na to in Molia lekum. Amen. Sang chiba sang Jesus. Online viewers sang chiba sang Jesus. Praise the Lord. Kimulu dela. Amale. All right. Message la jabangi. Hospital testimonies here, mission testimonies here to go do good message, y'all. You can be seated. Praise God. Praise the Lord. Kumakula. 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 Kutomay kita na bagi, amen. Amen tal ko in fact. Kaya siya may tisis kung ngay tangli. Fact, amen. Wait, may lulola. Amen. Amen. Wait, may tilola, may tivana. Amen. Amen. Oh. Dapat na si, dala me, di na obedient na si, obedient na si God. Kung recheck ma pastor ma fact will do to go, di na recheck lo dahil recheck God. Amen. Online viewers malan si umbe. So, kumash be kimasine. So, kati nagtinito si fan na page si fan na Rose Van. All right. Fact rolls the fun. Rolls the fun. They roll cake. Can't you march church in there? Rolls the fun. Right. Praise the Lord. Message. Message. Sanji Basan. Look at message last. All right. Praise the Lord. Boom, 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 boom. Jesus. 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 Ooh. Jesus. Praise the Lord. Glory to God. Rosifana. Rosifana. Tamalal Frankie, Rosia. Oh, Pastor Frankie. Praise the Lord. Praise God. You know, has it in fact more understatement? Because God is good. We can only say God is good. Nakilevel lasha. Limited. But the spirit lang God pamuklima kung in fact alakay lang kasaw ng kasaw. Sang si Basan ng Jesus. Na talit na din kat na kaywa kat ki ngaking si Pro Island online viewers na kaywa mait na kaywa yin na kaywa the message maka-share na kaywa manasin mait na kaywa the misyalan lay manasin mait na kaywa kainin na kainin fact ma tipet pal na kilang silan na tipet ki pepala pakatline pakatet tipalilain patro fin na yung nakachak na inin na kitin lang si mait na proy kelos Murik Malasha, Kipitel Baka, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Mekumaro, mekum takoma kumalu, akum temule, mekumaro online viewers, mekumaro matal, lokin naki, makatas kenge, akum te pornake. So if in Jeremiah Pakar Altar 820, in ma harvest ka summer sumtari, you're still not saved. I'm not here to preach a good sermon to you. I want you to hear the word of God and be saved in Jesus' name. Wangin sipengan kan, wangin sipin mana kay kuha katarangay, pin Jesus ay wangin. May naarsin na kay inisipan na. Sang na ki X4. Sang merit na to sang na ki X4. Praise the Lord. Kung ngan kakasukwintun siya ngay, kumito lang, katil bangon ko. He called you. I did not. I can't possibly know how to call you. By name, yes. But to life eternal with God. Kat mo kay Pana, kay Holy Spirit.
And let us share this love, makahadilar, for the world, not just for Kosraeans, not just born-again believers that takanan sila wikumalu, but to all the nations. Inito, there is only one God. Wengan pesikat tayo. And whatever you're doing now, if you don't have Jesus, you don't have a chance. This is a simple message. Don't complicate it. It is simple. In His name you are saved. And not of works, by grace. Don't do it. Because if you do it, then what would Jesus do? Why He died on the cross? Your part is to believe Him, receive Him, and walk in His ways. Glory to God. 4:12. Ako siya doon. Praise the Lord. I'm not here to welcome everybody. I'm here to let you see God's love. He died on the cross. I'm here to ask everybody. It's about Jesus. It's not about me. It's not about all these things. It's about Jesus. And the love of God shared abroad on might na kayo. Katilwo. All right, Leah. Get out of your mind. Read the gospel of God. Get out of your mind. You don't need to think. Katilwala kon lima singin. El makay na pas kolal in mo la moita. El makay pana. Jesus makay pana. Hipo fin pela no pon. Wengan siye. Hinesaya siya katil sang kosyang na siya. Wengan siye. Not this church, not this pastor, not this praise and worship. Jesus. For in Him we live, we move, we have our being. One of the blessedness of being in Christ Jesus is to wake up every morning knowing already that He is your God. You can have everything. You can have everything that He blessed you with. But if you don't have Jesus, what blessings? Mary lang kimuluman. And promise sila, makatilarela ngayon. The Holy Spirit had promising us you. Ilasum na sa pama si Comforter. Holy Spirit, may wangan makat kayo na raw. Not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord. Praise God. And we cannot worship our God any other way but in spirit and in truth. Sang si Pasang ng Jesus. Now, ko masimitang ikon kasing list, ko kas ko siyam ka na. Mat na kayo. Ay. Talinok tinaran ni Kalias tong ilush tao, ilush paper tao. Praise the Lord. If only my face was a little bit narrower, you know, I wouldn't be wasting all this. Oh, let's go to the Word of God. Praise God. Sang si Pastor Jesus, He loves you. He died for you. Now, don't die for me or anybody. He died for you. Kung tikain mo lamay, Jesus makaipan na. Hello. Neither is there salvation in any other, for there is none other name. Why the world is raging? Why the argument? Why all these people that talk about, we will do this? Well, didn't Jesus say you must be born again? Hipokotaka kayo na sinmay take water baptism when Jesus si Bema kimeto sa tatuli pa singalan ko singalit ko
Look at this. Te alu singe. Te inin pasto luman. Hete sipan namit. Paro ka te proi ke met na kaywa mawi ka tolu tunge. In pai ke met na kaywa. In mole ke inin Jesus. Met yun me mole ke kumpas wi alu. E long noticia mate paye. Ako man ka mapaye. Jesus helping back. El paye. Met helping back. Siyali kinamalamin back el sato. There's only one truth in Jesus, but truth sipan na makadinina. For He is the way, the truth, and the life. Me kung piliya kilalal pong iluman. What do you come here for? To agree with me? To say amen? Or to live receiving Jesus and live now and forever? Praise the Lord. Now, Lord, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. How are you going to be saved? Jesus. Jesus makaipan. Praise the Lord. Nangaki kat na kayo ngalan na kyalam ki masing. Kat para ki sam sing alam no lois lele. Na pangisap la iya. Jesus il pinar kumo. Na kumtikan pak mo kumdalal pong elahor kumarasiyeli kina. Paloko na ki meto sap tatolyo pa singalan ko pa singalit ko. Matolyo pa nga kumino naktinsil pelong eh. Matolyo nga pa Jesus il baptize le. Kung baptize le, at mo nga kung baptize le, siya fact na siya mo kuminte baptizean, Jesus il pinaro siya kumitay. E pangalong silon kat kuminito, kuminlong, e kuminmole. So kung pinakakay natmat tuti lalmat-mat na siya makumtene no, kalong, e pala fact. Meto sap tatulog pa singalon ko, singalit ko. Long, baptize le, Holy Spirit il tkano pelin naman top siya, e pasren kat si Benapak, helinge wen kulon na tik siyang ansiya umukin. Liye, mat na kayo warit na kanas? Dui, tukun na Jesus ilme, elte na baptize le. Eko Bible of God, tukun na Jesus il baptize le. Kalme pa, machi kya tari si pakat treating eh. Il baptize le tari na ucha kiki kofa. Maurik le tari si. Pang example si ma, fail on the phone na, I don't care. E when it should be mamait back, mamait sigain back. Mapetle paye, mapetle, she was at Jesus Christ in fact. Pang imam na siya. Read. Read. Hakpa yi ya kuye, me kum tu fair. Me kum to kaalu kaya. Me kum man kamashuru. E me kum man kamapafir shaklum me kemul mapatpata. Ki pange mo katine no kitina. Jesus e baptize le. Siya luti kum pak mo kum tene na. Kalmat singan, may proilar, ilan baptize le. Kab kum tisangan le. Papa, nanak manas. Nanak manas na siya skin siya valartlar. E nanak manas na siya may nakaiwa mo. Aramay tali ki Jesus. Nanak manas na siya los. Kat pinayakan talik na tum, kat tingan katin, ito la, kat epen na, kat lain, kat sanga. Kat may chicken lain lar. Pat kumurela katin ito, in mo payanan, kat kain payan mo pemait. May tayo tilong mo kayo nakikatlutiya. Elo seliye ki nganlom kalom mukikuin maular. Te makatin konkun kainin alu ko kainin pasta kainin siepan na amakatin paka kilong silan kat kalam ki misilan mo yung pinsakin e maulyak lal e ako lalalan to kayo smit na kayo walal. Papa,
nanak manas. Kat finara sili kina makumpa ko nanak manas penasir. Takot ito makumpalila kitin kan proy kimet. Ekitapong le siya mar. Tamito intensifulat na siyumsang ang tot. May chicken ko. Ay lusin long mapay. Kati akakan kati siya nga mait ngay. Kat siya nga mapay lama sa toile. Katsek na long si maitlar pang kumusita in mait kusayo. Maitlar. Papa maitlar. Kat pinti proy keltal siya. He proy keltal. Kum ti modi katlakatin mataingan ki siyaulas. Ki halulas mo kayo na. Kumoli katlakatin ko yung ngayt laliel long sipe. Tapos kaslum ke long silum na simay ta mola siya. Inti akakain ko akuluk kilal pungilalos. Ha mola siya in pakak na paye. Lakum long silo sin mola. Kum ti pangon katkatin pasakakain nurik samat na sinmay. Akum pangon kat. Katinala na po si siya lamay kumakaipan na. Para mo kuy siya ngay. Ngon lumpa akayla simay tinkain taka na yurong. Tawangan simay lang siya ko. Wangan simay chiwaswas. Kumparela. Kilalal pong ilas kumaksuwas siya ko. Papa katlong siya kulon malap na siya. Papa. Kita liksisik na kayo mati wikat na siya ngay. En Kosrae, en na kayo mamit Kosrae ngayon. Papa, pinipela na po. Pela pa mayon, pela pa masal na kikuluk lang eh. Kung kanaus la pela na po siya pel. Pela kas la kung kanaus la kisipin lukikilas mo ito. Tisipin katalo na siya. Sipin na katlukikipas ko. Falokan mamahitingi Papa. Talik for siya ulas kawaklas, may ti siya ulas, may ti kawaklas, may ti pemakihensis. Kat proy kelos na kayo. Papa kainin Jesus. Elos pinkoin long kipel sing kat ti proy los in long kat proy. Tangon lo min mukle los in mule. Kisipin lalal kung ikaw malay milrela. Glory na kayo na siya Papa. Kulo malap na siya. Lakumpulay lakatin koin tapos kaslum na siya mo ito. Ta siya koto. Me koto. Kung ti koin kayo la. Kat pintira makunes kung ti kayo la. Ta kikatas kipel sing makunes. Katin non ko kimoy tuyas, Papa. Long sisilong makatpalakan mo siya ngayon. In malalos pa kispinilos kapas. Kispinilos alpong Israel. To kaslom akalamye. Kimalad pa pelo. Kielwela man kawal takal na yurin may tlal si pena. Elos siya. Patas ko to si mo ito. May sen. Kilalalpongin. Eloro kikolay. Wangan siya mo't ka nikol na mula siya. Wangan siya mo't ka no layla na siya kimul mapatpat. Layla yung long yak pelo na po nala. Kisipin na Jesus Christ kat ka mul. Kat pinlalal po katamul. Kat pinlalal po ni Jesus. Katasong na kinonon ko. Kayok mapatpat. Papa. Katinayin na katinpoyang-poyang. Katinayin na may tayo ni eksepikat. Katinayin na may tanyakin ka. Katinayin na may tanlong. Hala na siyangin. Kilosin lain ko. Siya nga pat kimakumpak. Layla losin tako. Nakimule. Kaya isipan na masimit kain mule kaya Jesus Christ. Kula malap na siyang Papa. Katalik na tum siya matansing. Katita kain halukak siya kinkat. Kewala na makay na. Hakatakan siya pakimulan. May na kayo mamakuflain. Haklin. Lamalatlo mita ko. Kikum kanaus na Sodom Gomorrah. Kum kanaus na kimakulu. Kikum kanaus na pelo kipela no. Makimakuluklan mo ito. Papa. Maproy kita liksisik na kayo Kosrae. Uy mahuya. Katinta kanin sisila. Kosrae na po na yin na kayo wala sasway. Kikat proy ki may tlas Kosrae kat proy ki yin na kayo wapela pe. Taliksisik. May for siya ma kapat long luti siya ma sa toile, sa to, alakila sa to. Mente Jesus. Kat proy ki may for siya ma harule na ki hilyak na ki mapayi. Harle na ki ora na ki lemilpak.
Komene na kumin civil Jesus le. Hat pasalan mait et kat pange sa may ikol mainge. Nanak manas na silos pa. Elela talik kumpangon ngayon mo le. Manwangin pa may kantulokin niya. Tolong silo mena na sikyak na. Kulo papa. Kaya kumarela katito lakat mit Kosrae as. Long silas na sin mit las Kosrae. Kat pang na siya. Teken alu singa, teken woli kimay. Kat bang, eken matlalal pungi. Lapay na supesi pa na kat konstram, palay kin pak makat pako. Mayin kumpa katlas. Kumesi na siya kunokan singa katin pakali. Fale pakali. Akatin lutina silos. Peptay silos na siya malalat. Mga makyas lumakyalan mi papa, kumtinikun. Takat fact, for the sake of others, matara lang sila, nan kumash kala. Takat na kayo, wawanin si matinin na katlos, kinin limlar papa. Tatsiyak siyang papa, nga nito, lakadak kayo, talik na tum na kayo siya wikat kipel siya. Talik na tum na kayo siya kumaratay, lusing kandalal, nyawli aki peptais na kinin Jesus. Nga lumuli nilos. Kat tisabram kin makat perfect. Patsampram kin makumarela masi justify mit na kayo siya malalal kung niya is Christ Jesus. A sanctification ni Lorik mapel na kayo. Kainin Jesus. Please ye, una pon siya nga siya mamtangay. En na kayo mamawiyas nga as kayo. Sulpe na ako yila, kumita tari, kumarela tari, as pelaltan, elo si tatari. Papa, katikan matakiwo, natuwi kiwo. Mayen, kumara woli kiwo pe. Laylain woli kiwo, Papa. Masyelos, mawul ko nalat ng ipel na kayo wakinin Jesus. Papa, kulang malap na siya. Kulang malap kita liksisik natos, may port natos, may kalain sa, may siya masyakala ni nan, no pe. Elosit ti mataki ubeya, elosit mataki lalal pong ilalos, lakumbakat. And with God, all things are possible. Kulang malap, Papa, kinin Jesus. Amen. Sang si Pastor na Jesus. Na kung pinas siya kung peptides na tari kinle, Holy Spirit ki kung tilian pa palapak mo, Holy Spirit patati tari. Ki proy, hinkan proy tao, ngonlan katin matayin, kumrikle proy. Ki persuin kat si pena, ki kasla ki katriti ki chance apta si pasingaluan. And siya okay. Sang si Pastor ng Jesus. Right. Rome saptaya, pasingal siya, singalu. Katayalan na long si katin long takat papa katikot. Tinanaklan mo. Brothers and sisters, kumemol kisipin makatil laki mo luman. Kumtikan matansing na nikun, kumetatari. Kain li, tari la, met kumanga, met sangamit, met kuplan na nakmanas, met kuplan na ramapay masuwas, parkin makuluk, yokliki parkin mawu. Masingi, pelsin na kumarela tapong leo, ngan numel chik shenke. Wangan talik na tingkat sikala ni matalang, sengan kin makuluk ke maulalo. Pinas kiyan singe, hauliya, karas na rin katluman, salaklak, man siya na kiya pa'y kumle. Tapay pala faki leta la John, talik na tingkat, helte mataurik makuluk. Helte maun silal pa'y mataurik makuluk. Ilkan tapong le, patutule, katilorela, ta inas na nakmanas na silkil confess. Glory to God. Rome saptaya pa singal luo. Nangas takana ki ipsingin kan kasakat kitin kan si pakilin. Faksing effect mo, kat ki lang si kuma, hindi lang si kum, ki katay na mga kumarela wo. Tiki en luman, tiki parents luman. Kat ki lang si kum, kel si pena. Kel si pena. Liye, riti masingin. Metlikil tali susle. Kara katay na seyiltan, chika pisyo. Katay na, amin. Mawo kakuluk, katila rasulela lal, si pena, akela mila, siya na sintaluklua,
pa akfalje spelar. Siena. Om de lie pospel kat takalu, pos kat wi maurikalu, kat tepen alia kensingela. Sol chilan kat pakom. Na panang kat kopena in puleso, kat kana in suwaru na ke. Ati pange katil tena usina sirkitin puleso, kat suwaru. Hingame, main kumet mangai. Kume mataki makatil pa ko, kume ora main kumame, pastolino cher pianga. Me kumrokialin, kumashiye. Confess na palalan kala. Asmit ma Pentecost. Kipelin patlok mo kayo na. Look sila iwan kita fact. Ikatas matilukin niya, menguati mulila, menguati kolol. Pangamit kalansap mo siya nga mawiyas aspon piyo. Mawiyas in Christ, mapiles sila kanimana kayo. Katil na sila, orela tari mangay. Wansipin makatwa, wansipin mamitwa, kinakwayan na pa mayin katparorik masinga. Sang si pasan ng Jesus. Na mga kumeas kaya pang italiklo ng itakatari katin siyempre min story katin read post by post. Katin li siyempre sa kungila mitlikin na talisus na orela katin na mawu kamakulu. Katin sila la siyatari. Sikiwan na matan siya ngayt man na siyut. Liye katlo man lahil sila kumlakaltena. Men fin ka ke. Nga sungarik magan fin. Ke elpa sila kumleo. Na mana kayo kumenya na ke lupita sapta si pastol, mana kayo kumenya na ke mole, for life and godliness, malum tari in Jesus Christ. Mana kayo, tikata. Nakikumta ko na pela tari nga Sol sila alpakum, kumtikan pala sa syukun. Nga kumtikan pala sa syukun, katala na. Patotol som na ilo faloko na kimakat kisero. Ala na patotol eh. Katsek na as makat kipak kikalangan kat na siya. Siya na sinmawir. Kumtali, katyasas na laysiki kumtel. Katala na laysiki kumtel lang. Katikain liye, maitlumtelan ma. Salalal pongi. Suwaro na kimakuneo. Katikain li, kumitalay po. Manpin na upe kumtakana. Kumte may simakifa. Pinpa na upe na kumkifa. Katitalamit na kayo, palakin ka ng problem. Ila kimula. But glory na kayo na singkad. Katsamram kun ingan las kela. Kayong tel makatliye kimula. Pako matakang eh. Hakaya kat katin karangin kat kimakatara. Katin tamay kol masukok. Message pang kyato kumin pas kef. Hakpaleti katawangin makachot na simke. Nganlan katil pamukleo. Kaya na nan ka mawangin makatli ki mauluma. Kaya na mataliye ko man ka nakumana. In fact na siyum, di nakumana. Christ in mauling ko. Katin mana sisip, makumliye ki mauluma neklangan el para. Man fin na katin me katikan siya ng relape. Elaro. Nakakilin sol siya ngayon. Pakumasin siya ngayon kaya. Ang share na siya brother Simeon, Pastor Frankie Fong. Yet don't go lose some lab. Brother Simeon il takonaral. Pastor Frankie. Tipik tamit po yung fellow. E tipik may titayak may sustet na namtok pastor. Kot na po na may tulungan na siya. Nsisin ki los. Nsisin na kikiyapagad. Nsisin kan mata hakper yi sisin siya. Kima sa tao makulu, mafok-fok, makatil siya nga. Wangit sisip ko yung liye, hakilanak na, mapel siya nga katayikin talik ng tingkad. Wangit sisip sa hakilin, wangit sisip sa lalal pong ikad, proy kimulan siya. Kumliya ka lang ka to, nga kung tesipan namta, proy kisisin siya nga. Amo siya nga, Proy la sum kimit na kayo wapel singa.
Kaksaklar sa sumna singkat kimulon kaisi na kayo. Masing itilet ka utyak namta on shoro ni totlik le vlog le kayo sa per pastor towar. Helta ko ingan il vlog le ingan. Praise the Lord. Nakatliyak na pay tiyak na brother Simeon ka Pastor Frankie yakun katla so lakat na nikun la mesikyak el takon na yeton ngol luote na kanaus gatle yeton ngol luo in kuluklas in nikunlas in piletsalas in shangen totlas in piletsa na manake wamakat yeton ngol luan lusin pelsingan te na lululekot te na kanaus yaklekot nangati pa kang metin pan matapat lagi yeton ngol luo second sina kumli ngonil mo klam kisrot tili mise maulia in the name of Jesus Christ. All right, nakikitin from nge nangasiak siltan. Hekiwo inge nange. Kikote to kaklaso. Npelsingo kiyatol ngolu sumla. Heki belsinge katekin makatalik na tingkat. Tiki oralan mo, tiki planlar, aki katsi pena, tiki mular, tiki ininalu singe, tiki pastolar, aki nalong silon kat. Nangit laliye, what's gonna happen in the next 10, 20, 30, 40 years? Kikumte pa other and finisher ki faith laro. Et kum pak Trump to eklal pungi singe, komule singe. Ki Polin kwa ki Philippians 1:6. Polin ito mawuwo si makatil Trump to eklan. Ele uslan na nakisapla. E kikotas singe ikin nga Pastor Frankie, Brother Simeon na mit na kayo mga iton singe. Mit na kayo Mataliki arsen singe, nga pa 14 singe. Ki kumalle mata fieye yem nga pa 14 da to long ma singe. Ki ko tar singe to tari kartar ito tarila ila kulain mole na sis. Lain na kayo kum matalik pangay mga share alam maingan ki nga matay ni nga panaliek ki nga wikos nga kuloki lal pung ilomtel kuloki pro ilomtel. Mayin mutsingi nga matalik ngate matalik non ka problem lokya. Nga matalik nga liek la askatlo. And with that mana kay wawole. Pagyawoye may kuluksi may tiyak politikat singe inkan matalik kilensi tono hilmol hilatola katpa liang molan. Ito siwas la. Ekil pakat ki nga butulti yang ekil takasi yak me pelera woke. Ngalong 30% kais ko tamawiyak Kapapa mawu pagka pesika. Kumitala pelang problem singi, problem lutu, problem singi, problem yen na kayo. And when Jesus will show up kimo luman, problem and nkelik si makatil show na siya. Long sila na siya. When ma devil singi, koi na rin na siya min kanaus kumle. Eleoro leshiki. But Jesus is back. It is written. It is written. How do you defend yourself? You can't. Kung te kan siya na lang kumle. But God siya man shot na siyungan, kaya ngonlan pamuli ko mo, kum ko. Saan si pasan ng Jesus? Nataluklong hayapen ako, kumendi kumana check-up siya Tiki mailorela mua, sonara kata mawu kamaklu, katit silella. Kumkan fakmal sile kumle, kumkan fakmal sile kumle, kumkan fakauk nake, kumlalal pungila pailal pomoli kumlan, kumlalal pungilal moli kumle. Rosa kumem ko nasundan kisao. Kumlalal pungila Jesus pomoli kumle, kilalal pungilom. Kung lalal po nila kumol mo siyenge, lutu, natuk mapat-pat, you ring God. Kung lalal po ngi, kumitala katina nalu mo kayo na totlikle, katakain kaksakin katlaso, ak kayo siya, pel na kayo. Kayo na Jesus.
Ang along siya kayo, kung timay nga kipak ang ngayon, ngayon pa palapak, makatil sila la siyatari. Ngas kiriti natin. Kulakyak na lang. Singaw libeko, singaw, kulakyak. Singaw tolu. Alright. Tuwi ki singaw tolu long. Oyan na masamasdaw pa. Oyan na. Makad-inspired pa pa singaw. Ngongon kat para simleo. May pa pa kuminlong mo singaw. Kumitatari. Kat el sile kumle. Para kumol na para kumaslim singaw. Para kung kayo nauliya kay baptize le. Para kung kayo nito mo kumpinte is Christ Jesus singaw. Wangan pinraklo. Kung testimony si kilang silang kat na sinwait na kayo mas lalal punging siyang araw. Singal to lirita, ano mas lapak? Nga talong si Jacob, nga talong si Esau. Singal akos, na me, katefak, me katefak ko. Katefak mo, katel si suwot, siya kuman. Kumetchat si kat, Layman pag mo, kuminin akong si Philippines, akong siya nga. Kumara pa kaya kung politely ka. Kung makadal si was, parang ki kumin por na kinan. Yael sang na sin may call, may polite in fact. Makadal si was, parang ki kun mise. Kumete tuya matan kat na ilang kumsum na inel, may kum water baptized. Pinanganis payak lalim na inel. Siya sa payak na inel. May nakaiwa masang sa raw na kilimil pa. Ekatit ngatituwon siya ngayon. Yoklen welu. Nga pinsak mo, may nakaiwa malong so na baptized na kinin Jesus ngayon. Tekan lalapin, nakmanas. Na nakmanas kinin lame las Jesus Christ. Yung kilang silang kat na siya. Hauliyak. He's Christ alan lame may lang. May pilay siya lang siya. May lain siya pinta ko kung tirala. Hauli lo mawangin siya hauli e pawan. Kung may pati kayo na hauliyakin ko siya okay. Nga tekan li fossil yung payapalafak mo kung may pati hauliyakin ko siya. Malong na mo paklatari mo. Tikun misa nanon ko. Katil mo na siya. Katil mo na siya. May nagawa makain lang message siya ngayon. Katil lang siya ito kumin mo uli. Ininalo siya ngayon. Inmait na kaya alo siya ngayon pamuli. May tiyas siya ngayon. Ngatifak ininmait siya ngayon. Ilmo, tanyan kas menspetante wi mo uli. Hasmait nga ito fakang. Ko gospel yesing ko pati na lo. Ako mitala me Panginoon naklas ro. Kati share na sin kawak la siya ulas ni tel create that is sangis lang na kati super. Well, Panginoon nga fak na si mo. Ti gospel siya Panginoon. Gospel siya pa kung si kalin ni nalpin na siya nga. Kung share na sin men elinin na Jesus. Sang si pasang ng Jesus. Na mas daw lutikat pak mo. Talpak na siya Moses, nga pakalang na siya, katay na siya nga lang si kalang na siya. Kung di tal kalang na siya, kung di ito kumul mo siya nga, fal kuminsis na lang kulukla ni kwa siya nga, oy, kuluk, kung di ito pangay makatil mo ni kuminmul na fal na kilang sila. Hey, kalang na siya, may nga kumera, kasukle, may nanakla siya, katil kalang na siya, may skantilong malpakan. Why? Satan makaipan na, devil makaipan na nanakangan. Harap kilakyak na lang katos kinyak sa pila singal mekos. Nga pa kalang na singkatay na siya ngalang siya, kalang na siya. Nga pa pakotay na singkatay na siya ngalang si pakumata. Kimahingi mana kayo warik fal na ki kalang lankat at iya kilang si orik malo kahalu singi. Ko papatumom, ko ninek yung siyatekan mo likumle, Jesus makaipan. Praise the Lord. Ephesus up the ship was ako. Nakmanas kita target read na pasang angan mateis lape.
Kumini ngan, wang chapla ye. Ngatilong singan lusong, makatilong si kumin long masingyo. Masya makumlong tari, kum tito pa na ito. Masya makumlong tari ngay, sulpa na kilakyak likimita kiman siya wulong. Siya ako, Ephesus. Na kum kan read, praise God ko kumlong ko to mapay ko. Kum kalim kela me pay palapak. Ko kum liye kum, mun kumene na kat na kay way na katin liye kat ki mapay palapak na. Kaslan kat pangay, kumaslun makatil pak na. Kumene na kumin kan liye kumyak, may na kay way na kandel. El pinson na receive Christ as Lord and Savior, elelong mga ilakipe. Mun katil aralan ki. Kum pinitatar receive tar Christ, you're on your way. Lain na kayo wakatil wiko. Kung wikat loman. Or a problem spell lang eh. Kung tissue focus na ki problem. Kung focus na ki promises lang ka. Kung galam ka eh. Kung kumingan ka to ki mga katil pak nga eh. Kumingan ki mga longsilan kat ka na siya eh. Kat proy papa. Taluksiyok na siya ngawang na pa mga kansang latal. Kung makay pa na kingonom ki kaslom. Pai sang misles, sang konasin, akayelos ki mailosin. Praise the Lord. Nalpak mamitli na rekle felo, katil na del sile kumle. Kumin malal ki kumasi panala during Christ. Te during Pentecost, te during Papa tumuman, nina kiyuman, nga kosimit, Jesus bukay panna. Sulali kinanakluman, sulali kikikiyape kayo kluman. Eis makatil pak emon. Kat masipan na liya in Christ, takatin koin kulu, lay sanga, sangin tot, takatin koin matal, wengin matal, ki Christ Jesus makaipan na kumkoin matal. Ki Christ Jesus makina ke urik malon wangin maeto. Men elfin wangin as maeto. Katilwu. Charmaya siya kuslimiko. Maritlom. Kumle. Alam na yok lalong silon kat na sumo. Ngay tarit pelong. Laim kadil fak na si. Charmaya. Metliki nang alamay kumle. Asile kumle. How did you come into this world? Did you plan it? Did you plan it? Did you have any part in this plan that you will come into this world? And if you did not plan, or you weren't a part of this plan, how can you possibly know where you're going? And how can you do it without Jesus? When plan singa kikumiton, kikumita katlo mo, kumita future lo man. Kikumita katlo mo, kumita la siya kuman. Kiwangin katlom, kikumtita kata, kumunin na lang silom, kumsyak na enemy lang kat. Pel sila mo kum receive Christ, ikekla na silpol. Lan kalye church, lan kalye mapailan kat, ikekla na silan kandiat, pel sila liya kya, el te sulperek Saul, elorek na Paul. Praise the Lord. Ekatelushel na kinasapla. Samkulo na singkat, kaksa kanon.
Metliki na nga lo may kumle, nga sule kumle. Kom sole. And layla inti sipa na may takuluki kom. Kapilesra solon kat kim. E kom si pena nga pinapakange. Kom si pena. Kom kain pilesra kumpe. Kom kain porne kina kumatana kilang kilong. Masinye laynin tui ke orama singano. Peli na uliak na singkat. E pat kilang silal. When shipping long siluman, sang long silalan mitmen, el long sikum. El tina plani kon misa kayo. El plani kon yung na fellow, yung na tuk mapatpat. Kel, tiki. El sile kumle, emetliki kum isusle, nga si kumle. Ko, Kipaya palapak mo, Jesus Christ yung ilo na siya kaya misingin do tuk mapatpat ko mga mana na siya charmaya ko kumaspekin. Wow. Ko kumlo. Siyan siya siyak na salalal pungi mo, manan siya charmaya, timana siya. Kumenin na kumin, kaksakin katkip, preaching of fashion. Kumenin na kumin pra kumpinan ko mo kumtiye pel singe pel bo kumin papa kol katetui in mo katorela papa why na kikumaran chil charmaya kikumana siya kaya misinga na tukma patat message singet ko e kung palailan siyum lakatin mo wipeliye ito kaya kalam ke ito la kum tisulikat le mo kayo na kum shrikat le liki malan fela singan. Ma fela te ka. Fela te kum. Mayinilos te kat. Talik na tingkat na kayo. Kulaw mala papa. Kaya kumarakat ito. Laulay la ko faklum na silcher ma pelas. Kat receive. Alakila receive. Kikalang lumlong silum katin wi sampram kaya ito masingi. Paya na paya. Kom na ete kat metliki kat formin sin nineket. Metliki na kat isus tat papa kum shrikat le. Shriyak le tarikat na kimawubu mapayi. Layla takatin sisla kanin ma fok na kaywa siya makumpangon makulu inte pakakat pashkya. Kinin lamlas Jesus Christ kat fakulo ki kumarawing kat ito. In Jesus' name. Hallelujah. Jeremiah siya okay? Matrikum lain siya mit pala, tasin matan pala. Kata siya, na yung anak sumnam siya ngiti, matawak wakra siya ula kawakla, mit na kayo masangal ko kilongan, wakra mit na kayo, rain kumpa, urik masapta, ikas lungulakos. Urik masapta lungulakos, siya mo natos, urik masapta ako, lungulakos pa siya, Awo. Orik mo sapta. Kulangan liya. Kulangan. Sige ya. Singal liyo. Orik mo. Oo. Akmanas, masing aki kuminlong ba, ngariti tarin na siyum. Isipan na ngayon, lalapilok katriti tarin. Akos singal nyo, Riti, Katrititar masingan. Mga kinay maya, anan ko mga sunna share na siyong kunli na pala. Kat nga sampram, nga ti sampram kinanaklas, nga share na siyong mamalay may faktari. Tapo yan may lututla siya, sumna ki Rome sapta alkos. Ngayon siya kumin sumna ki Rome sapta alkos, postol ng ulimekos. Nakikat ko na pelsi nga katakalin tayo ki Ephesus, Paul at Paknasin with Ephesus,
El fact na si Chermaya, nakataka na kiyan si mga kumelim singila. Rom sapta alkos pastol ng limikos melfako. Na siya kan sikat lali kilang silang Christ. Liya kuye. Lang si silal pa ilmi siya kim kumin mo. Na iltituin lang siya ngayon. Elewi kum na kinasya. Pero tikoin pala siya pa naman. Listen, may nagawa naknas kung sukyawan yan siya ngayon. May tapong na focus na ki problem lum ka area lumanin no. May focus na ki. Nakmanas focus na ki la. Hard fact ki pa pala. Pangay may katinin na kino. Katay na pel makat kisensya ka kat problem ka ini no. Takon na ki kaslan ka. Na kaslan ka fact mo. Na siya country kat likilang silang Christ. Ya may lokalo kakayo. May free kumusingyan. May mukli kum kuplan mata kilala pung yara makulum. E maulin talik sinatin kata. Ya may lokalo, kakayo, kakalye, kamasintren, kasakasap, kamasensin, kamisye. May katalang nanon kamay palatiki kata. Ta katlaso, kaliki mga na kaywa. Kitol ko limekos. Na inakaye kum kikum longo. Kalmen po siya na sikum katinlipa. Wangan may pa country kumle. Tisipan na mga fashion kumle. Kalat na kitol ng alkos. Alkos, yeah. Alright? Na ensing na nang sumit na kay wine riti. Kung kayo naknas riti, Silber. Tolngolya, riti na po na tolngolya. Kumli makatito, taringi kakachulpe yung anliki na meta, o? Met katrita lana. Machulpe nang isrimait na kuwa. Taka yura ki Bible translation. Kumetla read na makain na. E asri ngan silum ki makumli ki lalia men mabubu makatil jotlum ngayon ki kumata ki feya o kano ano po naspetin katoshi. Parang apak na siya mo. Kumas ki bo, silpekleyak na ki bo liki bo siya ngayon. E woli ki bo siya ngayon, liki bo siya ngayon. Pangay makatil rang na siya kumo. Wo, to lako in boli kipen na ngayon. Anytime ako mga papakulok ki mawo siya ngayon. Nga ako lang na ki mawo siya may boli kipen na ngayon. Kumkan lo, kumkan kalam ke, may mata na kiyan siya. Masingan pa pampang complacency. Ilalan na motle ikinen lang ki milk and honey. Na ilmal ka lala nalo na singkatlala. But when you reach that place, the Canaan land, land that is flowing with milk and honey, liit a katlan siya back yok kililikina. Canaan Jesus. He pangan may pinrak lakom nam siya. Pangan mga alam na pinrak mo. Nga pine mukuila liki mauyak na kaywa. Ngan kan pak kulo na siyum. Te kulo ki kaslok ki pak kulo. May na kaywa kan pak kulo. But I want to leave this may siya mo mga siya mo kaya ngay. Mga non ko na liin na pa mo. Hal na nawuli kingan mata na naklaw si Kesbena. Kaya nga liya ngayon. At kayo yan na pala, lain na kayo was problems lot. Katinin na orek main wo kata, inkilak yak molos. Rain la sa inkilak, isarum inkilak. Kanin mga katki, katsuk siya, katsyak siya. E katpin naman tulala in kanta ko, nakilalal pong ilasang, nakiwiyak kayo mawiyas, na kayo wasi makatito, matalpalakan pa ilya. Kat pintulala nera katilera makatero, ya kat nan ka katin mo katil tina boel tina suwas. Ya arta pung le arsi suwas yuring kat, kal pelela kumakay na kayo klapangan. Even kat takon na kiyan si makotang, papa ipukala mo na sinmait niya kupe na siya.
Kumitala na nakalman na kuluksyon na kimulo ko kuma. Lalal pong ilalan na mo. Lalal pong kikimakatil pa ako. Mensis ka tintim, tarikim tang atir. Oh God, kamesi masya, ni kaya upe. Hey, angan na nga. Nga manasi kaya ngalan na kufla. Nga kinakitalik na tigngay na uy, alam na yok lemolin rin, singi sa aroma. Yasa kini molos. Kumitala lang singal siya na batalik na tingkat ngay pas na kinenlay na talo na yang ngaul. Makitorkas-kas laltan si Moses and the God. So mga kumaskim singyo, katete, we're not gonna go 40 years. You are not going 40 years. You're going with your God now and forever. If you're going more than 40 years, it's only because you're going with your God more than 40 years. Not belin torkas-kas. Teenin kayo uksipangay. Kotetatari, when you know the truth, and Jesus Christ, my Jesus, your Jesus, the only truth, He sets you free. Mat kayo, kumpin kayo, kumisama kla, papelpak mamangay tishiya lalakay. Ngalan na yung nga pa yung share na siya, mat nagaw nga pakpetari kumlong, ngayis na nga, share pa na siya pastalino kaya, melasyo nga mo. Ngayon nga naninig kaya kilaro, ngay telefaction, may nga nikin lang efak pa kaya. Kung malon kumti na kikiye po, kumti na kayo ka kumkuflain pa. Nga, if po, eki rumil wayangan, taluk na tumwe wayangan, lom sum wayangan, stosya na tum wayangan, mani lom wayangan, manag kayo mga matao rum, palakan pinan ko, tisye panar, kumakay pa na pamtangay. Naipom siya ka, mapako mo to. Mes kung tipako mo to, hekimana tikpa ko, kami nga nikin. May nagkawapak mo na matal na pamato. Ngayon pa kaya nganti, ito. And tinamamuusin si Kwangan. Alam, minus, kaslang klik mel, minus. Kung lang siya may tinfak mo, nung tananek yung mapapong. Praise the Lord. Na kung di masing alot tayo laki fact sila ngayon, top si pa na siya mawagnin nga nito lang, ay fact po kaya may chipin masiyag-siyag. May takapin siyag-siyag, tangani ko lang ito po kaya. Masipan na nga limo, kadilikas na siyag, nga siya na siyag ang top. E ngayon nga claim mo, parangan ka top. Nga hindi, manapay si manakay wawangin. Wangin na nakikong fact ngayon. Takong mga tinaso nga tinakayo. Nalay po. May nas katlok. Kung may pinli kung malaw pengasyon, kung pinsipe na limalak kung kayo kung pengasyon, kung pak mas katlo, marawan siya pinmangan. Kain may na kayo wansing pak mo, kung pa katlok, kung pa papata mo. Pina-translation kay Luke sa siya pa-fashion yun nga eh. Kau talik siya na yung kumpin papa siya, mama fela. Tesi was te buwan na kat, elpin siya kyun ke, parit ka kumesang may yun siya. Scorpion. Elpin siya ke, kumesang may serpent. Katlak ko mo, elpakatlan man na kayo, elpak-control, elpak-coffin man na kayo. Ifokat titari siya ksingkatin na lasan. Ifokat titari mata nakikat mana talaw. Faknan sil Papa. Kal kataka ni Prohe. Papa. Wayangan na pa yan kita sumsukat makatinin na ngay. Manaslas, ininalas. Kayo klas. Masin mano. Nanaklas siya ma-aktakal kalikat ka akulukikat. Papa. Fal katin tari tulokin niya, kumusya na siya katin ito mga ngay. Katin ngayt na nasyo. Kung pa ikes nan kiyanik siya, manak kayo kumurela tari las ngay, inas siya ros. Katin na lang siya mataluti talik na tos ngay. Katera pagkatalik na tos ngay, nalalal pong ikatla siya. Kikatsikali ni torkas-kas, heorela kat kayo kat manas. Talik na tos siya akilin, yung an pagkain lila. Papal Christine, talmat na kayo siya nga siya nga. Lutikat katin mula, nakikumlong siya.
Elitikat kitin kan point talik natos ngay engan don talik natos ngay tako ke helos ko nakilanap mo. Ngalong si katlal papa, ngalong si katlal nina, ngalong si mo si helos aske ngay. Mingalita pay na pay las katsi panna. Helos ti matu yakluti sam mo kay na. Akat kanli ke mo laltal. Kat ti sir kisupin helos kayo klakitin wipe, elemil kayo kle. Kati servin, katin at least diet ke maulan may tlas nga. Pastolas may kulas nina papa. Layla kat na kayo, kat papa nina, hindi ek pikitalik na to so. Tamawawalan kat nga manasis na kayo. Te full siya nga, full na ki full. Papa, kat kulamalap na siyong kikaslo marsiro so. Maofin na Paula, pakunjak Paula. Kaslo may on mapatpat. Katawi na kaslo parot na yurong papa, pangiplan lum. Mayan ko may present ikat, yamatan katlar, without blemish. Wangin nanon ka, wangin mayata ito ko na siya. Mayan kong pamulikat la. Hoy ni papa, kikat liyak lang at tarya, nakatroy ki may nakaiwa siya mawikat pekipel siya ngay. Tayo sinalan na yung anak la, helos te kanji pena, molay los le, musingi los ito la, tala kasas na yurong. Pastor na kaiwa, pinilan Protestant, ano siya ba? Hinauliyak baptize le, oro makumpakan, elosin mo kan kasa mo itlalos. Layla to elosin ti siyangin to. Sang, kumti papa, kik Jesus Christ po, mauling ko to. Wangan nganin siyangin siya. But love, power, and a sound mind, papa. Kulang malap na siya, papa. Kulang malap kitalik na tungan na kaiwa. Kimasyo makumurikat ini kiyangay, katakanin kaksakin ko, hengan kin katlaso, katakanin siya ngayak payakat kitin pala na lukunume, yin na kaywa, lain na kaywa, hinenganin pakak, kikolan katilang silang katlas. To papa, katin at isurf kumrela, katisurf, masingi, katitana pala kumpa katlas. Kula malap papa kikiaslom na siya matakain kolkat, siya matakain lutikat, actual sikat kaikat ngay papa, Kenan Jesus, kulamal na papa. Jesus mighty name. Amen. Thank you, Pastor Lord Jesus. Amo, katari service la katari panangakan kaklak din mga kipak na. Matik yung rekim tong yimotowos. Aran kumintong alikum. Along si kaksakin katlom, papatamarsin kasaw. Along si pakulo malap na sin kat palatlan na larsya along si kat mulikat laki wen natal. Along si akay kung mit na kaywa, kulo malap na sin papa kilong silum na sin. Kulo malap ki lalal pong ilum siya mga kainlipel na kaywa nga tuya ko, ngaliyem mo it lalal pong ima, timana kay wawo, asikala ni nan takalalal pong ikat mo, katilara malara. Along siya kayo kung puminsyip ang talik na tuman siya uluman, lukunaman kumrek mawe, kuminon ko kimait na kayo siya masunar receive Christ, hello siya nga nakikaslan kat ma, falen siya ngayon. Inkay nalamay nga nakitola, finshak siya mawangin lalmitaas, manilong at la, Jesus pan kenek pa mo. Along si pakulang na sinmait na kay Waki. Mana kay Waki maraking amtan siya ngayon. Ngay tala, payiyak ng taltikingan bulal pastalino, ma'am. 4 at 4 mamaki, fact ng talan mo. Kat 4 na muna mato. Kulong, ngay tala, fact ng ngayon, tako wilong siya. Amen. Kung pinapakang yan, namuna rin. Hindi ka hindi siya yan. Kulo na singkat kimulan met na kayo. Nga place, nga asma nga liye, Pastor Frankie, akayagak mo, may kulon sin papa ki, may singa ko hindi katama sa paskeng nga. Yung nga nagkakulon singkat. Kung talara nga liyak na paye, long silon kat na si kimulong talara nga liyak pala nga aspeki. Nga, tari laki ngamtak siya nga,
non ka mga kasom kay na pastor Lars pinan ko sa ang aliak la. Yes nga lu na pon nga lutiak nga. Patle tayo la lokata lutiak nga kan posisela na sinkat posisela na sinmoy. Nga alanak pilo sui na pa nga itala kowos na kaywa enget na sinkat ki mana kaywa makumina na. E mana kaywa kumina na kimauluman paurekletarya. Kalmen fakla ko pa anak manas taylek na pon na yuring katluman matil saya. He's your role. Men wangen chipel ma elefak mo na syunke masya maileren po na syunman. E wangen chipel ma supply lan katla kumailus. Elwopel na kay wayaspel na kay wa. So ngalong siyak siya pila kaya nga wi kumising nga alal pingi mo kume proy ki pala lako etari service na nga mo kuyak kan konsum na kusay lutu. Kaplesyo. Sekali ni nalalpungi nanakwowo nanakin nalalpungi lumas ki maulan matui nakmanas matui ki nanakluman fast na wikatluman roy na penakina kumlongo. He walked with God and then he was no more. Wangin le private at Chandalan. Naral wangin le. Praise God, sang si Pastor ng Jesus. And God bless you all. Kulomalap na sin Papa. Kaya mayat na kaywa ngayong siya. Nga silak ngay. Nga matarun talik na tik ngay kilusin pelsi. Tangang silpang ang siya may proyatari. Ang siya tamay na kaman proy kitalik na tik ngay. Nga limo etalinin na napuay kasyo. Nga tinalong si tanon kung magpapatmal tal ngay paklan sa may kulin alo tal arsuwas la tal chikosok la tal talin aron na kilong sila. Nga nga siya kilong silom na sikan kuminara na sintalik na tikmay. Nga nga siya kuminproy kitalik na tikmay matakilong silon kat ay naku. Ngay talang silom na sik, ngay talang silom pa na sintalik na tikmay. Tangayin na napay, mat nakawan kan kya siya pakya. Pero ito talik na tikman ito na pa siyangan singkat ilang sityo pakat kin chelos na pon, kin analos na pon. Eke kona kayo wa makadal sang na siya. Alalal pong imit na kayo warang akan siya kangan. Alalal pong ilang siluman na ko makatil siyot na siyuman. Hinka na rekman na sintalik na tikman pa. Ay sa mga panata ko ngalong testimony lal. Siyam na siya. Lusin pel si Samuel ti kon lalal pong ikat paroy na siya. Kikuluklan may larke. Kitalalan. Elbukla kiyan si ma elnon kumawangin matilya na matsinga yamin. Tituwi na siya silan proy kiyan. At te kon li maat mitarang. Tangalal pong ila te matsinga mo kay panaro. El tuwi proy kitulik siya natik mo. May talya siya natik. May pornakin siya. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Nga pintra kunti palesya kum. Yok na pwede supom na sintalik na tas nga kayo. Katil sila kum laman kum ka na raw. Nangayon nga pinagkala nga sak na yung man. At asyul pero kain siyang ang paragraph. Tel service, kawikum tel service. Limatan mo na kayo. Kulon sin papa ki lalal ko yung malchut na siyuman. Kulang antar tuwi ko na tong ya. Ano, kum tong ya ka tong ya. God bless you all. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. They said, Pastor Marlon, matao na may itan. Sa Marlon, madamit. Gide. Uwi na madamit ang tansya. And siya may kulan nyo din the kawalay Pastor Kevin, Pastor Frankie, we are on stage. Kulang.
Nasaulan na lahat ng katagani ko mabaw siya ko lang. Ang siya, youth leaders marshman, Shoma. Praise God. Youth leaders, Oshpe, Kulumalab. Praise God. Church family, call mo place here. Pastor Marlon Heart, lalo kisyaw lang. Reach out, may nagawa. May nagawa, Pastor Frankie, Pastor Kevin. We youth leaders kan kalakyang layan kin. Asya ki youth leaders in 2 meter layan kin yan. Pastor mga finpisel. Brother Shiro kung ganwi ba. Ukalalong siluman na siya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Church family, call my boom, pray. Nothing in pray. Pray, get Pastor Marlon. We show when the Lord God prayer. Lift up your voice across the room. Across the room when the Lord pray again. Pray, get heart, pray, get machine, blood. Pray, the missile and God, but God in shame, yeah, get so much missing. Pray, God, push him. When the Lord call up, push him. Call up, push him. Church family, prayer in spirit, call it. Wala long shalom. Wala long shalom. In Jesus' name, may your face shine upon him, Lord God, that he will go out in power and in your blessings, Lord God. Anoint him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Peace be with him, Lord. Peace. His life. Good. Upon him. Paper. Source. Iman, be still, Lord. Oh, I will sing of the goodness of God. In Jesus, Baba. All my life, you have been faithful. Call up, church family. All my life, you have been so good. Pray, call up. When the Lord to the church, primary youth. When the Lord. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. Long silong pain ka na kalababa. Long silong on lo meu sel song again na kayo baba. Elasong musiki kolong baba. Could release mo lang baba soon. Could release siya. Long silong meu kwan. On my mind. Kolong naligong sili na may baba. Le blok le ki kolong ki presence ng baba na sinway long na kayo pinay ko try baba. Know that you're real busy, but I promise I won't take much of your time. Lord, I need a little prayer to help me make it through.
accept that. One more time. only comes from you. One more time, church family, let's sing to the Lord. As your prayer and today, inapil Pastor Mohan, kaya let's show we sing out. I really hate to bother you, but Lord, I've got a whole lot on my mind. Let's sing. I know that you're real busy, Hallelujah. but I promise I won't take much of your time. Oh Lord. Oh, glory to God. But Lord, I need a little grace To to help you make it through. Lord, I need. Lord, I Let's sing need to the Lord. you that Did again. Inapil we cleanse up. Let God. Let Pastor Mohan be only comes from from me. Masyado giwa. Until Jesus. squeeze my hand. You just squeeze my hand. Let me feel you by my side. Feel you by my side. You said you'd never, never leave me. You'd always be my God. Even in the storms of life, Lord. Be the strength of life. But the storms of life sometimes won't let the sun shine through. Lord, I need. Lord, I need you that kind of love that only comes from you. Ang sabla ka tuloy niyo. Ang sabla. Oh, chorus. You just squeeze my hand. Let me feel you by my side. Feel you by my side. You never, Lord. Said you'd never, never leave me. For you promised. You'll always be my God.
Praise God. Church family, may kawan na liwa ka tangan isang sibasan ng Jesus. Hallelujah. Kulo malap na limit ko ngin kayo. Tagay din na fact kulo na singkat ke kotali na palakun inchewo ke mat kalan sap mai du sen ke mo lash mat kol mai du sen kain cash god in kain kol god ana ke basta malan ne flop na ke na finan Kosrae na kalwinin wi hushe met na gawain ko pain isaman ke proilo usan ay sampe may ngos pelal na ke proilo us na ke nasindalik natal penge ala na mana yok si penasin then ko pain hushe man elalvi na pa ki Colin Proy na kos pa coin collect may na oinge na panang ngayon Ushe met na kay wa in ko pa in Samuel ke ngos sila lingan alina delight sila desire sila pangan in ko in kusin ko in takotin pe wa na show pe long sila us na sin dalit natin pangan alina naman na yok sila sin padang ngayon ushe met na kay wa in ko in Samuel ay sampe dalit natin ng pe may proilosa. En we ben met koning engse fidas kakao in siompe in kono la pesie me love offering ko me man se fakulo ben se ke akeli me na shuilom akeli me na inche silom ke aslal kashalan nasis le lemukui nakelin met saase pe ma wikat pe ke Lejenge, kulona singkat ke molusan na kaywa, sipe siyame, sipe dako, kata kay ni kaksakin God. Amen? Praise the Lord, sang si Pastor. And Jesus. Kulon lap, simbe na gomat ko kaya siya pag-pray, sipe na dapat lafak kulon si Pastor Malon pagi. Pel l'almalsis la gage got kelusin pelzi il da gwana ki saflang epe. So amagot na wan nagalam ki ngoshan proy isam met na gawa talit na lang especially manila lalving ikum el lalving katsing. Amen. So masi saflaw pa ash mission testimony sila brother Shiro apang brother Shiro ki pelzing ilan ko share ash clip si pele share so highlights ki fala sila la. Sansi basan ng Jesus game it force. Check, check. Praise the Lord. Okay, I stand here today as a living testimony to let every young generations out there who thinks they cannot be a missionary. First of all, I just want to say thank you, Lord, that He brought me here. He brought me back to Kona to share my testimony. And but as you can see, you have the video? Okay, yeah, I'm gonna share a video after this. But what I wanna share right now is, so I'm in Africa. I went to Gambia, that's in the west side of Africa. There's a lot of black magic, witchcrafts, a lot of beautiful, like not beautiful things, but a lot of darkness out there. And something I learned from the Lord was, He really taught me how to really lean onto Him. He really taught me how to not to carry my own energy and power, you know. And the verse that the Lord gave me
today to share was Proverbs 3, verse 5 to 6. It says, to trust the Lord with all your heart. Do not lean unto your own understanding. In all your ways acknowledge him. And what does that mean to me? That means when I lean unto my own understanding, I cannot make it without him. But when I lean onto the Lord, I have so much strength and energy. So we got a little video today. I just wanted to share with you guys and to see what we've been doing out there in Africa. We filled up like a whole island with the Bible. A whole island. I was like, dang, imagine we fill up the whole island with the gospel, share the love of God. So it's like simple things like that we gotta look at. So whenever you're ready, you can put a video. The timing is essential to go to as many homes as possible. If we can get a Bible in every home now, we have the opportunity while this nation is still open. It's a joy and it's important. But when I actually was in the village and see how open people are for the Word of God and how lives got transformed in the moment when they opened the Bible and just received it in their own mother tongue, and when people look at you, start crying and just say, that's my language, that's just something that really touched my heart. There you go. Can we give it up for the Lord? I really hope that it's spread to every young people out here, old, young, whatever. But alhamdulillah, that's what was happening in Africa. We went out there, we did Bible distribution, we went to each house and shared the love of God. Simple gospel. Showed them that Jesus is the truth, the life, and the only way. And before I end this off, I just want to share this thing I wrote since I was in Africa. I went from drinking a lot to preaching a lot. See, I never thought in my life I'll be standing here talking to you guys. I learned a lot. I remember I used to partner up with the demons. Now I'm fighting the demons. I had to switch it up because I knew from the get-go, if I didn't let it go, I would be a mess up. You see, day one in outreach, I questioned God, what am I doing here? I had this mindset to change every day. I prayed to the Lord, take me away. But then he told me, I thought you told me to take me anywhere. I used to run away from the Lord. Now I'm running back to the Lord. Because only his ways will bring you to a brighter day. I got something to say. I love you guys all, but don't forget, Jesus is the only way. Now I learned so much how to survive. I went from seeking to lurking to saying God's by my side. Now all I can say is God is good, God is great. No matter what the devil does, it will never bring the Jesus out of me. So I just want to say thank you guys all for allowing me to come here. It's a big privilege. It's an honor. And I love you guys all. God bless.
Sie wissen, Sie wissen, Jesus gibt es nicht. Hier mit Forschung. Oh, wow. Praise the Lord. Sie wissen, Sie wissen, Jesus. Hallelujah. Mit dieser Frau, als ich den Göndergeni, broile, Kimisang, broile, Getites, broile, Gemanaguma, Kashpesh, Makadil, Akalim, Deuteronomy 18. The way, the power, Genik Simuel Relic, then going Inosh Kashpesh. Katagini Broige Bessie, Glory Nagawa Malum Baba, Kadak Fletchigumgi, Wilena Lumination Giva. When see Katsayum, when see Provider Sayum, Kum Alpha, Kum Omega, Kumba Other, Kumba Finisher, Kim Molash, Kadaglin, Long Silum Nasish, Kikaslum, Kikashpesh Monfilie, Ingoing Karin Gaisin, Kawakasi Seuna Kawa Baba, Kumba in Genixe, a Kumba Source, Katkina Faculation, resources. Nakuha falei que nem ganhei makining ganhei we ganhei makining ganhei então na poela mata ko yume para que bel singi de vlog na phone na kaksa clash in fact kulona jum gin kenikin carpet na ko lash kat flie que sang lash kat flie que tides arms mana ko mo si na shish carpet na ko papa kat flie na que kingdom da lalving gum la ko me kap kai sin na ko me vlog na sin kai sin ko que on straightforward return Lord God. Kaksan nga umalong kipesi kat kinahonay ko fakulona sum ki maing na kewa kulona sum ki kaslom matakon na siyesh kipel singi mamol na ba nagimul lash papa kadak falet ko kat sut glory na gawa na yung kipel singi in Jesus mighty name we pray amen hallelujah sang si basan in Jesus Pangasya flash nakita kayo ni Sunday service flash. Kulona si men nakawa. Kulona si online viewers. Sang si pasan on online viewers. Kulona si Jesus chaos. Subet tune in vlog to ke Bible study 6 p.m. Pangasya flash ro katang ni vakin in Jesus. Amen. Announcement. Bange financial announcement.